aboa no kam na me sa ante ma aboa kam no se wo rough na wo di so ane nko nti agya no som na afa me de bedu ehwo no na ma yemre na afa me yehia o katre ma no roba no ma me nua no wa hunu se se de enya agudie biem na mbom ye serious ade na wo kam no se ye serious nti enya fast ne nko fie nti ehwo na na de hia broni no na broni ni se yemfa me nko clinic na broni no be de wa fuo mu mpacho Kakum National Park no efuo nti efuo eben National Park njo no ba to no ba to na obe hu sabe na wo fie sen o sabe de na me sha me fanse na mo be 10 years na wo be 10 years na ma me enua na yere ne ma de aso awo no ene se ene wo waka won so so won fie o ye wo kura ase de eduma me ya no ti mo hia broni no ede amoa no de boa wo ho ede na koso ho o me hia broni ni de ho kakra no no ka che me se o kakra no se yemfa me yen rush me yemfa me ko clinic na on ko back o guest house bi o Cape Coast nti yenje ne number ye de me kwa ye ba de besi no ye ma na so nti nti odi mu akoni aba ba 4 days na afi na me okay no bu sam system me okay dia metumi akọ school nti school ni mu no na ma me na baka se me am me nsan de aye no me ko school ankofo be hwe me o nsan de aye no na se ebra broni ni hia wo no na wo situation we mu dada mpacha na me sana hye dada na wo nsa no hye dada nti etiefo any ahwefo amwo all over the world say o se yemu ano yempelo ye bi ma no na che so woni nanim na ne kunu broni no owu ye no ye beba ho ontumi mu sorry na yen hwe ni situation no bra Akoma 87.9 FM we ena no pay wo so de call baabie eno ye radio station ye pamo no na minim say ye bua nipa ana ye yeden na de mimi de minim no say wasrefo onim na wiye ye beba bebisa no ye de wo no ana enti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube ye Akoma 87.9 bomade na bra Facebook live sesia be hwe se de ye nua ba no wo sitie be hwe se de ne nsa ne sitie broni ni hu no wo fa ho na ose mabuwa wo ye beba ho etire broni ni ba ye ne wadi no na ye ni ankasa broni atumi aba wo hunu ni this situation obeware no wabra wo hunu ma wo mun san wo bibia ye okay but oja ho beware no na ye ni ankasa ye nua bibini hu no a no wo trentram no because ne sa aye say ya de wono ya fa ngono bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM YouTube Akoma 879 FM Facebook Akoma 87.9 FM behwe said ye nua ba no the situation ni sitie wunu a wani bosso de din kan ya ubesuro but enchesa ne ho time wani eyensuo hia na aye ne san ne nkoda abrem se san wo kamesa ba bebisa ne biem di behwe said ne nsa ne sitie behwe udi bra Facebook live behwe said ne nsa no esitie na waba munyina wa wetu debi ye bepam no because wonye wo bia bia ye de ne ye bibia ye yie oho adan maka obi nima wieye the end awieye ne asem no obi nim ne awo beye obi nim enti bra Facebook live oba tenasene nto aso na sedie ne nsa akua boanan anam sedie ne nsa ne sitie nyina akyi wonim se wono a ena ye ne bibia wo fie Ishmael monfa video no engusuma mi ansan ya to aso akoyanim na ya babra broni ne baye na wedding ne ade no ye hwe sedie ne sit enti we ye de o sinie ma no wawie video ne da so o chi mu bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM we no wo sinie ma afa ya se ya ba video foforo bi ye hwe sedie o si okra smartphone yibi touch yibi enti ye hwe sedie wo si bia ne lock na o ye call with ne nsa no emsa phone ne de obehu ne nsa ne yie pa phone ne de no e na abehu ne nsa ne yie pa wo bie ne lock no o hwehwe picture bi na de a kire yen e na wa hunu say wo scroll no with the same hands and what de yes ade no oh I Akoma 87.9 FM
Aya Akoma 87.9 FM bra Facebook ne be hwebi me say ya program ya na de adutwam we na make us a little kwaku station foforo bi anke be pam no ebi nie na no na make us asem obi te ba bi a obeka semeboa ayi nua ba yi de na ye chan ye ba little kwaku de ne bam ono de anke be pam no enso ye je no me minim se wako ba bi mpo but me share the gate me share o gate ono de na see ye afi na me free me ba adwuma mu e de na see o share me gate na ka se ma me mpacho brim ti me duru na o se mpacho tena ha na e be frew na me se me da ase okay timba na be ka che girl ba ko bi se ewi ase ehu station na me ko yi anope me ko ya sofu mu a wo twotworo ade utumi pam me se me free line mu bra ma ba obi etumi agima wa wetu nya ma me we nipa na me hira no ye de imeni ma pamfo nyina sa na ye tie ye nsa nipam because ye nim ye wie ye enti bra Facebook live no afa ne atwa ne nsa no ankasa de ato ho bra ba hwe ne nsa no ankasa sei na tie o ekwe abeka kakra ma me na ye wie ayemra story no so na we na reho no wo se ya de wo bacho ya mfa wo me ya de ne se esi sei ye se na me sha na me wia na ma me yale e mo be puno duro nti wo hwe nsuo gu bucket mi nti bucket na wo hwe nsuo no gu mu no okofa bed sheet wo edem no be puno duro no nti wo se do hu ya ne se mi tientim nti oba na me sam yenu nyina la hjem na asem ni so si wo Cote d'Ivoire ne kwaku eda ukuada pa nyame adoma boa yen na watwi enene da etoso miensa yeda wase se waka ye ho a eneda yen so wabegina so wo Facebook live ya Akoma 87.9 FM me pacha so like ya star no ya manemra star yene sa pepepe ema ye wo Facebook ho YouTube Akoma 879 FM wo like em page no na YouTube subscribe na me mesramo mo a mo hwe wo YouTube no dodo no subscribe ye bo modi ansa wo do Akoma mu nsam a subscribe page no ema me wo wia no wamia adoma ne so enu nti se ebre no 240 pepepe eso a you get notified when we say Akoma mu nsam bre no na aso no saso na Facebook no so oba like em page no na star no wa ma star na flow comment no na je se bibia aye kama ye ne sa efama ye afinie ene ye fitin dwumade ya se wo mra ye da na menim se mo mra ye nso da esan odo we eye wodokroje unconditional love eno odo amu wode ma ye nti abrebia no mo ne yen eda so tie nyame enhwa mo nyina hyane so ema me se Akoma mu nsam dwumade yi wo benya bia hwa na onua TV enche wonom ede betum live Kings TV edem live Odo TV eye live ho na se ye petri ne ye twaresuo na ye kotachi man so a ene ye Free FM 97.5 wonom so ebiem ho ha wotachi man manager ima nyame nhyraw na OPD Radio GH UK wabiem Otaibo Radio Modern Ghana USA wabiem Big Love Radio Akoma FM obetumi TB ho wabiem wo ho Adepa Information Center wokotwa fatia eno so yabiem ho hyane so emame se first story no a pure natural health ya what the 3P garlic mixture but so adrenoma sanka pipa and a growfine herbal tonic moja drop papa and untima wonsa enkabi na also di ho adanse yenko enra yani yemame Emilia Dufie Akos waya me name yani no edi nkomo na nikunu kwadwofo su Alliance Salinko ehye yebo wasra hono mabo din pa mabo din so sabe pepe enti yani yemra ye mame so emi ma na pom te san ampa cho me woye boko ame adom ye da nyame ase okunu ni me ba cha ono a pa cho no okay enu asema wo de beto ye ni mo no hese be ma no wa ha unko details because I know one yeah the brain in ama enti bone tofa but mano obi enti enura even with tofa no kra no ma want ase pa cho yo Akoma FM me pa cho eno me ba ha
Masem nyansa me kunu aya kwadwofosu ene wo bo me nyansa koro no ena me se me de ba na tiefu nso abem no obi ehu kire nyansa koro no nyansa 2003 ena me se me ba kuro kesi ma pepe adi no kwasem se me ba me nya sika ha dan nti trempra pemu anam de bae amekan me tirimu se de trempra pra wotimu a sabe ase wo de onye nipa no Messi ma agni pise se de tie be abeduru me so menya ba bi di miti ato ti se me di pa men se no me ba so nam kuta e baba ko a oyo oba tata na kwara no be mfie na ya sese enti me ne me ba na edi akwani aba sa na ebele no de ma bele pa enti me preso a be 2005 na mkopie fe ya se kurum e dan kura me free fe ya ayi ba bia na me tina ba fe ya se ma ko me sam ho adwuma eda saada me bobo fro togwa egu adiem aswa de free bia na mete ne ba fe ya se new site nye kuro finfimpo enam se sabe me pe ba bi di meti atunti wo ho wade a chia me chi bofro to no swa de kwa chi me fa fom efre aputuoja fe ya se ekopem agogo sade obi betare me nam echi memo a me fa fom fifi ya na me kwa agogo me ba na chese ma fa kai acha se blene de mafemu able ene ntedu mbebi no mesi ntimi nkwa chimada bia nso abofro to fa nkọ ayi agogo ntimi menye scan misare ko fa mpaboa aya wa ba Ghana made ni Togo made efrafra eno nso ntie da ment mi ankwa agogo achima no meso ansa mpaboa no nam de kwa chimle fam fe yase aputu jamante mo de na mafa ho abomebo ni nyina tore bi asame bai omuma kwan a odimachi mede nketware yeso anam soma so empanyfo de kesem didimu a ntedu mbebi kura afa mi jai agogo achima no na ma ye ahomachi bofro tunu bi ntime kwachi eno anapa de kwachi na esan be 9 to 10 mo na asan ma sa be so ampabo anam sa de kwachi ni sade da achi menye ba bi dimiti ato ni nyina so na me boabo me sika no nti ekwaya akodu mrebi me kwachi ni system no nso ton gari na ne kwachi ma e wo fe yase abontem baabi a nti yakọ new site fe yase wa baabi yakoto ablanti a ye mi kuru kwadwo fosu no bai wan ka hwe ase ye didi ngo me agame ton me ne ma nti dabi no me man kwachi me ne sister no kon akoye to ba no be ka kire me say sister ko wa bla bi na oye me esi bi na oche na mse na osia bla ne se na ni je so aso ofele nti me nka ho asema na mse me de medi nka oba ko me na jama ma ya nti awale sam kra de eni mitirim Lucky send my cap plot and so one so much sister no pen. Into this time ka say, o kura so pe plot to at no I am racing this and yam partners so to meet up plot na. Oba bo am si. And you can say na ja imagine adan. Enti ma dafo from ni na sister ni na ko honum. Ti o call to sister na ejina ade ne ne ma si be na ja. We ni blai me kunu edidi nkoma na me fan say how aya ayisem yete. Enti yetena kakra na amunam ka chen se be akojo mi kura me peplot ato no ni nam so ayema semia enti mi ka to aso saa e na osimi kura obi akokire mi bi enti ati saa dia ene yanko na nko kire we ma ko dun card me ko fe ya se ni abonton ene aputu agya hye so yesi ba bi di chia mi nso lake bi da hom tanum ka nam se hon de kwane wa ene yesa ba da fofo saa de mi ko fe ya se ni yeah, you say you're moving for yes, until they told me and son, you are Victor. No question, say, ni pakona ni product no. Maa Akos minim no. Until nam so me kuna me no oti am say I kunu dia me so me no boni bia mum. Enti me di stand ma brantie no ko tua ye. What tua plot nya ncha de ya tena so yesifie. Me bi san paper na o se ne sankan, bi san na o se ne sankan. Amen sa kan ye nde no aye sei an edan no kra me sei me de ma na o paper aye den no aye bibisa ake me ye me yimani ni atie e sei dan ni o de han e ho bie kakala e sei ni pa han dan ye si pienson mi kuno de num ene han from 20 years what dan na haya be si na me ka sei enti last year na mbaba ya on na timenchen o ko so be ko school o be twan school so Nti honam so aden
ena me soft cars ene ode no komo obi no adipa nti oba kakra obenyane enso ya pebi dia so nti November menyem no na me fe me ban say abena wa ma he said the na me ya be okora ena osu yo ene ma meba ti akwara ne bai oba na edan ba ko bla bi timi town aso o ha na 18 million 2 years ena o se o de 25 nti brand say no de wona mo ojen na dwuma so nye nti wontimi ntena biem nti brand be yi ne ma wo November na am se ene abana se brand be yi ne ma de ene ko edan na me kunu ni ho no kwasem se be me ba ye obi sam se edan no ha na tim na am se brand be yi ne ma nti amma mi ko eji enti na me mama me ban ko dan mu ai menye ni ska na menye ska sese o se am me be high 25 million to do ban ska na am na asmo anu mi die kra de ayi efri say edan no me fa so me nya na abre na sie ejapa ye ene aye akora nto ombi e kwa ba nyina sabe ye so anwe a o so abi ye ko nsu a o so adeketoa okobi nti eji enti na me de dan na mamba menye ska abrante ne me ene nto ho le ma otome ho papa otome ho fa nanse kra me wo ye ntokwa he ase ene say na ebeka be 3 days amanya na atwemienu me wo enso placing enti ne ma ho ma akra ne ntwitwai eda na ya Saturday na yadum kanea ti dan wa esum ne hyew ena me ya bokoboko me satan kra me so le agi so mu to me yam kakra kana bete anu se me je from bia ne ya so like na enwe 9:15 asem na me kan enti me hwa na me kunu onya call free dem no di pie to pie ko she ma kwes oba na woman bi kana ho nti oba me so ja me yare na me si be bi din ti woman ne tia me obi sam atama me ma ju na am se ye na ena o se na mo te se nyame adum yinu free mu ya ma ju ye na ho te se yinu ko me ni aha nti dan se wo le han o mam scan ni eno ntan kwatai me ne na kwato asase wo jaache full plot ya 70 million large than ya 2017 no large than 2001 no you could look at me say o kwato asase na nka che se mo kwato na enye asase no na wo would 20 million ba man pa che no na 20 million ba na wo kwa bo si me ne nyina wonu kra na be ka che me say wonu obi adi nkomo ye se o mu man lo so wa japali a and I'm sure any sampanti young quay and no current to be no oh my alone only my 30 million only my Bama on our this cano say you ma me kwa bo some bia na 4.8 me say when me couldn't get time kura yes akura kwa twere o ma yes akwa twere 50 million enti me hia me say one tia o nsanya no so one tia enti man kwa me man kwa je no no so enti me anko if it's what kwa je a want me ntwia and 250 million me kuna mama taze kura sikano wajie asase we na to ya no na eno de minini mienu eno to ya ono de 20 na mtum de 20 ene e kwaji loan me na mchia e what turn 25 me pa chan saying 25,000 250 million me kuna mama couple me atisi ya so say o de akwa plot we ba bi de adunku sa wa siwe na mama me ne me ma enti e holie no de man na wo baabi no enti me din na o efie no so be haya kotum say ono aka sa fe de wa bele enti say e de na hia wo enti de hia ne sa efie no e da pade ne me de enti ofu ma de mama Flato no of what so did you ya hanya did you wa into one fan to efie ni unti one fa fie ni one fan to efie ni ye 7 bedroom ma ya kasika sama me am sika na mde asie mbebo o de fie ni ma hane obo wa mane ma obo mama ne so de han eti ya na wo ya we so de waka chem se ebia mi obi kura ba de akọ bia ni pa o se o ba de ni pa ni sika ne ba dia bla ma o hume Bibi sana osi a de bo akonhuma so ye fia sabe akonhuma fia ne sabe akonhuma na ye fia se wan enkolensia ye fia se de sai sha ya kete ye fia sa no manum akonhuma no se no yi to 40 series 40 series ede enu ye de ode kodidi nko amode no aduane nko anasa de man pa cho da bi yen nyina ne nkwara bi na nkwara ndi ko school nkwara ne sai sa tam de na me nsa na eko
enti 40 series nkwara ndi 30 series na eko na ka 10 series me kunu to pe fufuo ope nkwan da bia nko ope nkwan ri ansapesie kura ne menu anka menya nkwan kakra mfanti no ya ka o se an ono na adwuma na oye no enye yesaresa na eye na no ma bisa nse enti 10 series ni de ba akoma o pepe nkwan ali e do be na ma ba pesie no obi ye so ale no ankoto na ma nto so gifty no atwe sin gifty emeko osan ntotu osan ene ji kwato sadi ni betwi beko na todo ko mienu no ma bisa nti sɛ kana de makoya nkwato sa ada na onfa nka ho me nyina fa nya duane ni eni ene basa wo betwa mpa mi kunu na no ya pa ma na no ya pa wala ti wono na no ya pa obe ya me okay ebre wo kwa akohia mi refosu ansa na meto sempa ma no wo kwa akohia no so odaforo beka cha se fosu ese na ni jo ho no na sikabotene sen na ekura na me ya asa mi se ai mi twa susu tutu mi twa ne bebere mi twa ne basa nti nti mi kan bo ma ne kura wo nti sasa na mokoto ya sese no mosi 7 rooms na sisi na ye wonkwa wasase wonkwa wusika me sika ma be ma ne so be kan no kura ma mi hia no na new site abrabo ne nafo bi ma me misa new site abrabo me bi sase sasa no a mosi 7 rooms esiso no eye wankasa wusika ma mpa chan ya be ma ne die ni me pa chan wa ya we okay wonnim okay Mr. Fosu what did you dem obema aha de ani brinti ye ba ye tram say prim na pom te say ho ye pa na Mr. Fosu wo hia wo ba wo bone ho modin say ye na watumi aboa ma japade ente say wo mo aya wo pesa wo ji free ni nsam di bi ma hai wo ma ba yi Tom Prot wedi ada na obu ni kwase asa yankwe ni nyina ne say misia no say no ka na pepepe oso opeplot na to ana mesumi pe bi ato enti ye kan awale na asem ne siye ana odi 8 million e ba ye me kwakira no plot bi e wo sewia ekwan mu ho ba bi ana se ho de ompe ana me se yento na anwea wo so metumetu anwea no na ye nkaka na metwa blog no ne ye de asi ana se de bi enkola no na mienu nti won free school ba e ba yire ana me se yu ene me na ho timini na mu a me ye adwuma na me sia ba ku bi ewo ye ben kakra na mbusa anse da mpa cho plot ni ano si an na mse na auto an ano si an na mse ye sen ano si full plot ni na 37 e ofi yase 37 million 3700 achan ana mse okay ne ye pe half nso e ano si pe half de ade so de sovia eba no obechemu mienu nti se half na obeba beton no oton am no chemu mienu na half na ebeka no mimpo obi no meton na ye meji original paper ni emfe nkoye bia ana msi yo ana oba di 8 million e baaye e say kwadu 8 million ni nti je ne pe bi ka ho ana msi yo nti papa no besusu ye no bebia mimi tusu ye no na man bi nso ato flow level ho na chese waba wonu ni die num ana mka chense na da we nsu e ana si mimubu flow level ni mfiri ho na msi de bi na bra na oto nsu minim na ne me koman na odi nanim no ho no ne yakwa akuhu no nti me call no ho e fra na kunta police me kohu ni pepepe no se me wofa ase nyabotre ye beba ne aka ho ase nto on baaye ana 10 feet ana yesusu ye ana kodi ono ni die no ana o ma me 4 million e ka ho ana ye de ka 8 million no ho na mso me di 4 million ka ho ana ye 12 million ana ye de koma papa no nti ne womu a no onu di pa me nti de wono aba masase mu no ma mo 4 million ena go so di 4 million eso ena yire nso de sen 8 million eso ana ye de koma papa no na papa no me ka chense na original paper no ye nsa be den naka ana si enu die enu ni na obi beto half na ansa no be nti wo sovia bi obemena ye A and B proto bi a 45 A and B na ya fa ba ko ne ye de half no nso ama onipa ko no na mse ne mebusa na me half no me na me yire nti e be ne se ana osi da bi enko original paper num no mintumi nya nse nti wo ye ne plot 45 kwadwofosu en ane obeto ba ko na kampoa nti ye ne sa ana msi you ene ye na me plot no kura misi a ye me ne yire me ne me ma no edia ana osi you wate ana me ye o ye no plot number no A and B no ana me de ba afie tim di ba afie no busa me kwadwo paper no wakoje na msi aku paper ne de ade se original paper no ene hu hia nti me enko se original paper na ansa na we na waye ne de eye fake nti anu nie ana me de kire no paper ne won ho
anam de me dan mani nti original paper no me call papa no hobi onam se da me pa chon beji original paper no ne mine no me ne mine na kasa o se me meji original paper no nti mpese me koku nti hene ho na me koye original paper no bi da bi asemti ano sesa je original paper no ano de ma me original paper no wo me ho se me kasa me koku nti hene ho no ano se obeji 2000 me ka kire no se sei ana ekọ obeji obema mo original paper je se motua 2000 me ka kire no esako sei na ekọ na me free police ni se da me pa cho ekọ original paper no sei na continue so obeji enti no fasi bibla na me so me fe bimla ne enkoye o ka kire me se me enkoye na akire no apedi ama me na me se me nya sei 2000 enti original paper e da ho enkoye ana no enkoye ye ana ye die si dan no enti dan no me so me kọ adwuma kakra ba menya kakra na me jaba ono so ton ade onya kakra na e jaba saa ni pija edan ni di kansi 2 rooms ana me twetwe ne sande ma no nti wo ma na maje anua wo madam fu bi ho ne ye de aye kakra ana ye 7 ya wie ana ye wie ye se ye nyina tetem ana baako boy baako 2 ye nti mo de bi ma han ya de bi ama han wo de ma han ya ye wo me bona mane me bona mane sako nipa so masi so opedan na me de sei na meje nti oni ako ye boss wie ye ne impressed afi nim nti oni ako beje a se scanner na me de koto ceiling bibia na ma prestem aye bibia to top no wo ye bibia enso me nkan kire nsa anso bi ho na mo kakra na me de asoso na oni ako abetinem to oni ako betinem bi ho on 2 years ni wie o se wo kọ na ne balance abedim nti advance no mo je saying first ndie ne etumeje 12 million 2 years and about 15 and about 18 and is about 25 nti wo ji a o ma wo ba yi hu se sika no eni maje ebi abema na kakra na asa wo de koye me ka kire se sika ni nie se ye nwie hu adwuma ya impressed ya oni akobeje se 12 million ya impressed dan no ane se ya boso nti no ase 12 million na me de koto ceiling joint ato plywood no me ya pressed bibia na wo ya anso bibia nti sika no bi ho enso na ma soso ye de ayama oni pa ko nti oni akụ etenemu wi a ebi ho ontenam 2 years no o se ne mekọ na ne balance kakra abedim ti ye de mu obi a ne asen ate balance ne de ama no na edan no nso asen asei nti se obi beje aye san ye tortoise kakra ewum to bi beje a ebi ho a me nkwa adwuma enbia na me yi de bona akohoma ana me ye fi ho adwuma nso so a sika na abi ana me yi bona akohoma okay ana no nso Akoma 30 no ekata na ye de aye fufuo ni abengo amodi to so e nde obua ya ye bedru ana me ka kire no nti bronya yi mu ana obi tu ye boy no ye pop tu ye na me obekwa ye adwuma ana ofre me say boy na tu afri dan num na me sisu atu di a onsu di ska bi ama me am ye de aye polytank nti say polytank no si we boy na tu di a ene agiska no obi be han a giska ne to ho na me ba ni aye akonta ana asu yu me ba ye no obi ti dan num na me say na ko odi ama obi ahan me fe ma obi ahan me da ma me pa no ana otim ana me say ana me say oba ben ana ade ama no atenem ana o se me da ama momi ana me say wa anya ade odi ama momi no ka se me be fie no ka che me say kwadwo me de dan na momi atenem entino na me so me kan che me say me ma me mpene me kasa nso a me so ma brenya me no wan kasa ne de ene me so me mpene e ma ne ntina ene je so han so be han de a ene onyi on face camera enye sa nso de a ene me so me mpene no ono akola no akofo be ma e de na be danum ne ma me te ho ene me hoto no me kasa kura ma anya na me boan so akola na anya me wanya mbi ne ma me ne twa ma da pa aboa akwa sampani be ma wachinchim sa bodejo ene oya me oye bodejo oni obayi je me nam so ye me ena me suma mu anya bia ne ba ne sedem no ne mpra ne sedem ho oye me nam sum ye ni bi so ke card ye na che so waka de waka che so ke card ana sum ka che edananim na ho fon nam sum twifa so ana me call ye te di 3 days ana me ka che nse me hu se be ma na be fie ho biewa on hand down wo me nsem ada se me pa ne kromfo na de be chi na oba no oba no wawu da ho na se be ma ne so wawu da ho me ye be chi me wonso ye be chi ntimi hu se be ma na be fie ha biewa ada se me pa ne kromfo ne ya chi no na ya se ye be bu no wawu waba efia ha na no nso ntin koda ti wo ma nam ka chen se polytank ni nsuo no edan no ye fa ma han
na onyi ne se ne polytank say mu tu nsuo de erecte the polytank sis eno de enya mimi sika ona me kan ye no ona di ni sika ba ye nsuo ni tuo ne bibia polytank no ene ne de machine no ene polytank no eye ni sika e bibia ana me so ono be discount ba ne ekototo ne ma me so de ma hoden ana ye ene nsuo no ankasa ne nsuo de ne atudi da ne atu nsuo ne de nsuo no nyina nsuo no fa mimsi ye tu se moto kra se obi ne tu sika anse mienu nyina ne tu aye ne ke sika bom ne mienu nyina ne tu ase sika no ti ya tu awie ana odi se sika ba na mka chen se sika na odi aba no me nkoya dwuma emfa sika no emre o se polytank ni nti obi be han dan na ye ti se sika no ye de atua se polytank ne ka e se dan ne ye 7 nti 7 no ye de be ma han e se wo ama wo baba ko edem me so me daba ko so daba ko ne baba ko se mo ya wafo nti ya mo ba awria akora ne on so wanti minka sakora ne oye nyama bi emfiti ase wo ko twempena wo ko school no wo ko JSS no no wo mpena o fa me bucket ano me ne bucket ano gifty no de no kwaputu oja no akoto koku amakora no na me namfofo wo putu oja flem se ade na me de akora keto na ba bia ba me se nyamia no ma frɛ ne ma me sakos gifty we o so de mo mi kwaputu oja ana me se ade no kwaputu oja tambe no ko o se ade fa ho obeba gifty ba me be fie na mbusa se gifty mo ko o se wonka na me se yo ehomle akora no ekotwe mprama me bo no ne maame wo ho me yire ne maame wo ho ma ba ni bi kure kan no me bo akola yi pa me pa cha ebe pa cha obi kan no me bo akola yi ama akola gina ho ne maame anim ne nananim e ka chem se abo akwa sampani be ma enya me papa ne unti na abo me sa St Margaret University ho maame ni gina ho ofle me ka chem kwadwo akola no mamu ni bio won se me busa asa akola no e yoba o si ane won se nde me gina ha wa yuto te enya oba mamu ni bio nam si yo man pacho ma o se wo sabe o se wo kwasa sampani be ma sabe na akwa no won fie sen no for just 3 just 3 mpacha wo just 3 na won fie sen na mo 16 years brawa ni kakra na kasa gum na won fie sen 16 years okay yanko ana me bo no nti St Margaret ne kan se mami mu ni bio no kure ni ma mu ni bio na mko ka kire me fada na mse da sei na ekọ no se nyaa mamu akola ni bio na ne ekosu nyina wahu mamu akola ni bio ana me twa so nti polytank ne ensuo no na mse ne dan no ye de mahan a no atese ewusika no atese ewusika na afrim ana ote ase ansa kra na odi ska na ma me akototo ne ma no ana ye wie bibia ese ye wie bibia obi o se oba na tena baakum me so mete baakum mo so te baakum ana aka bi baako so edanim ho no na no matotais na mintum wie nti obi baje a se metotais na ye bibia toilet ba fushi na mkototo bibia e de ye ma no ana bla bi be hu no se wope ana mse wontu 35 million 2 years ana osi da bi ni sika enso ni sika ye 30 ana mse yo de onfemla na me hwe ne ebeso ama no na me nyema na osi yo ana odi 15 million ebija o say farmer me okay ana me buy me fleduma buy ana ade one face kana ama me no me hu say bla ne so eti edanum na me say na bla wo dis kana behind o say me de ama ile na me say ako ye nwie sese toilet and bath no ye nyeye onipa nso abetue skani bi ama o de obeka say ye ma no for the 1005 no ma wo yira course but one farm me okay ana mbusa me ka chance ako sese onipa na abedi skana ama no say ya anya obeje nti feskane bla na me nkototo ne ma na me ye ma no o ka che me se on feskane ma me na ofa na me se ofa sen ofa je afa na bla ne nso ene o metu no so obetinam no wo nkotolet no yesi awon so the pressure be su so ne ye kan ya me de force kan ya ana koma me 8.5 okay ana no 5.5 ana mi jaye nti wo ma na bra no e de 15 ne ba ye na me ko gina so kototo toilet ne ho ne manyina na me ye ni nyina de ma bra no ana esi wotem okay ana esi ye bia ye free nti esi ya ka 2 rooms e da ho 2 rooms na me se ne on fe ma han no on fe tin polytank ni subi on fe 2 rooms ne ma han e ma han no on fe tin polytank ni subi o se da oji fie ni nyina afa na me se ne on fa miensa na me so me fa miensa no obi be han a ye ni betuatua ne kakra ko system a ni 50 million 60 million no ebe so no obi afa ne de enti se anti wa ka che wo so no ko ojidan ni nyina na me se on fa miensa enti ayi 7 bedrooms no one on fa 3 na me so me fa 3 e ma me ma no me de enye me ma no o baby no no ne ma no e dia
Ono akasa ne ma no edia na mum esemi nso medi ho kakra enti me bo to mo me enti ase edan ne 7 rooms me fa chan enti wono fa miensa na wo fa miensa me fa chan 6 me fa but miensa no kra no ne ma no edia woni ne ma no dia okay na ba ko na aka no mo fa mahan ne fermente fie ho na mo fa enye fie ho yi me fa chan mame Man pacha se ko oni me kan boko se ya menye nipa asabe me pekasa enso mo ka nyina ye toro ma me bo wan kan che wo se 7 rooms no family ensa wono family ensa me pacha kwa ye woni ne ma de enye ono ne ma kan boko anka me mfa mo hada ma me sis wa kasa a kire me anka me mfa ma ada menye nipa me tias mase ene ye waka enti se chinchina che wo baje dan no anase se wo bete de wo kana ma de me pese wote ase se dan wedding kan we ya wa kan nyina we yete nyia wa disika na me kura tole bi be dan no wo me ho disika no wo me ho ebi anu enu oba me se bra kwadwo mpacha obi abaji dan no ene sika no me sie ni eja boko na ni sika no dan ya o se wo de ma 30 million ni pakura man 15 no ni pa no kura me ho no wedding ka be siye ena me kire nti eche no otaba wo no obeto wo ena okwa na discount ba ni be sin to 15 na oni wo nti wo no okwa adwuma ade eche anopa na me hu nti me hu na me chembra kwadwo good morning wan fi mi mpo ena me se ya won fi mi agaya na sa tant me wu ye mu na me ye aduane kwa aputu oja na me se me kasa won fi mi am dem kwato ma ade na me dem so ma ade de kwa aputu oja nanu ya na ebuna dai sesika no ayi the obe high no ma o 1500 na mam 1500 me muni mu se edan no enye complete enti se obi ba no obe high a ni sika no ode be ba no na wukunu ede siesie mu ma mam pa chaw sa dan no e wo fence wa no me fan senka ye store me kire se me misa fence on store de me kire ne se wukunu kire mu no me bisa ne se sika no ode dan ne ma hane a oma wo bi wantumi anka se oma obi enti wo se enu na oji a wo sai de siesie mu top plywood yese nyina enti wunim ti de me bisa ne se wunim se dan no enye complete na oji sika no a wo de siesie ma pa cha ni nyina ya wie problem bi ni ho ma wie dan ne mu nyina problem e wo ho ne se bi a veranda ceiling batten ya babo eno ho nko an ye moye ya plaster e bia ne veranda enam se plot ni bi di obi ho ni nti aye plot na ye fia ma plaster inside emu enimu nyina kire nko an ye plaster kire nko an ye plaster enti se obi beji eno an ceiling na mo bebo no ya bo bibia afi ni ya wi ana asa afi bibia ma ya wi bibia afi ni ya wi obi beji a obi beji a ye wi ye ye boss no ni ye wi ye obe boss ni ye wi nti obi beji a ye boss no ni ye wi ye nti ye boss wi ye no obi beji a esika na nam de to ceiling joint e fa carpenter e top no keys bibia no onya be ye nti onipa ne betinam a no otu a 2 years na ye de ama ontu anwie no otu nti otu no na ka ne balance kakra wom nti obi beji a esa metese balance no e ma no de mi bisa me pentro ma me enye sei bi a opasa wo gi fie ni nti no me say kanokre edan no na munwie nti obi beji a modi sika ni bi na siesie mu ma me se mpacha ya wie dan no se na mo wie ya wie no fie bebele nye se ya wie ansa no obi abeje se ye bi na motimu enti ni nyina 7 rooms nya mo ye mu bi ya bibia wie ani adenti na se be ma no ade ma han ne wa ma wo bia wontumi kan che se be ma ye nyina ye fie sika ya wie bibia enti man bi ma ena me kan me ko na no odenya ni sika o ni e kire de kra ni mo de kra obi beti 15 adenti na nka me san discount e ko ho koto tiles e koto tiles ni plumber ho ni emenya o se 1500 no adenti na me discount koto tiles ni plumber ho ni emenya e be ye ma tiles no ya to edan no obi kura din ka beje ni watu afiri mu ni ya to awie den no so obi kosu na ma to awie na ma to tiles na awie ma me si wa wie obi adin ka tena ma ni nyina ni ya wie obi adin ka tena ma tu toilet bath ni nyina no ma wie toilet and bath no kwani ade anu wanyeye na toilet seat ni ni bia ni tiles ni na pa no wa discount na wo de akoye o 6 kan me de 8.5 ne ma no mame
wo be woman edan ba ko dem me pa chan wo bo wo kuna mane pa chan no ani wo oba me ka kire no ni bufu wodi mo obra oba ye na wo ba no wo dan ni mu ana safe na no obebem no nem ye nyina mpo na ne ewo mu no wandem edra no pa ne ase akogu ho no ma me ka no kre na ma ade enti mpa cha no kre na me ka no na ye mbede man so wanye won kwadem ba no nya na emu kula anti sanopa no ya ne yakotena tena da no ase ye gem framan ade enti won ka se akola ke to no peje ne ma no wo enti no ne na odam ya me che ne say wo ma ne dan ba ko mpa chan wo bo wo kuna mane mpa chan no ni oba me ka kire no enti wo kunu ba ye no na wo ba no wo dan ni mu ka chan na sana wo be ko dan no wo dan no wo ba no wo dan se phone nya na adan one friend no anka nche se bibi se ni senti wo ba na abehunu a ye ba na demu e wo musamo no mu nyina mo de ade ba bibi ni a e wo so bo na mane adan no de mama na mane sem ni so kwa adwuma ye obeba nti aha sabe na wo ba no beba edan ni mo no hin na no wo na ha wo me ba no before wo bet no me je no mu a no ne da na awafo mumienu obi adane dan ko madam ne wa twere no dodo obi adane dan ko me pa cho sabi otafra che ni nua ba akoba ni nua ne ewo ye 2 weeks anu wu ye nti yan na ye hwe nkola no sakola no eya de bi na me tia kola na o se enya me benti na me bo ne sa no asesa ne me firi me ne de anu ma ye dem no na o de ko dan ba akum wo tia ne sai me tia akola na me twa ne to go ha me de aba be bono se mo onya sa de ni bio na ma me ne bu afu esa de na ma bo no obi ba na me se ya me so me ba wo no peche no me nso na me adidi no yedi besi manim se meje na me nye no na me se wo nso wa wo nti meje no na ma hwa akora na 8 years o sa ne papa fa 1000 e ma ye ma me wo se ho ne papa fa 1000 ma ye nti ase me twa kola ne to oya de na nya ase me twa ne to bible crack ka wase fa abanka me abofra wo tia na wo mu wo akora no wo kan wo se ho wo sister ni wu ye no da che wan ne de akora no koma no mba cho me sister no onya 3 months wo wo ye me say wo sister ni free mu no wan na ye de akoda ne bra ne ta che sam me na me je na me so ma wo wo ye na atwi me na me so me wo ye enti wo ne wan na ne hwa akoda me na me hwa akoda no wo kunu nka ho bi ma pa cha ne wo ne 1000 hwa no ma me wo kunu nka ho ma me se ne 1000 hwa no me che say ebra ye de akoda da che ba ne ye bisa wo kunu say mu betimi ahwe no na mu ntumi hwe no ma me na me ye say ma me don't be ungrateful ma me bumfu ma me se on hwa akoda no wo ba ko homa ma ni bi da sa kwa homa mi ana wo ko homa ma ni bi da akwa homa no kra enso mi ana mebo ma me o ma ko homa ma kra ni bi da wo de obo ma me pa cho wo name ne me but na wo your ba enye se wo ba de ni case ba ye de enye de ni maka ma no menyo ben me yo te ye bu ade pa but ye nsuro no wo ye bibi na nye be ka kire no sa pepepe na me ka kire wo wunua no wo akora ne de che no a ye de ne ba no ya fa be me ye misa ne se ye mfa ne mra omu fiti prekopa no omu de ne ba me ana me frɛ no bo na man ye se me pese me ji akola no wo sha nti me ka kire no o ka na be ma no ana o see you enti what ya se na me ji wo de che no na unua no so wo de che no a wo free mu no fa akora ne bra na mo hwe no me pa chan me pa woni enuanom bi wo ho mpa cha enuanom wo okay di enti na akoda no ya fa nkoma sa enuanom no ye de bra mu mpa cha nyom na ne papa ne se wo je akola no enam se wo sha nso satan ma wo nti me ana me place me je akola no se wukunu wukache wukunu no se da bi akra ne ye tu de che dodo o papa ti ase nti o papa ne meje no emfa nkoma ne ma me hwe no a ka akra ne betimi abafie ho mba cho de bi ka akra ne ntimi ma mba cho de because papa ne wo ho papa ne ngui ti papa ne betumi abaje akra na koma ne nua ba ana ne maame ama ne maame ahwe no o de bai ti ba ma na anka ani anka wuntumi mfa akra ne ma se si akra ne wo sen 8 years modaso na tie mba cha ena ba ma ne ka pre nkwa akra ne ho da on hwe no ma mpa cha on hwe no on to mpa bo an hwe no da me pa cha on hwe no on to mpa maame ako mesra on to mpa bo an hwe no da da bi ma oh sister on to atade hwe ma on to bibi an hwe no da akra no ba na ba ma oba
aduane asabe akonwa obo na akola nya bidje mame man pa cha no kwe na meka o mate me ntwa ntoroda ma me ntwa ntoroda 8 years ma me ntwa ntoroda akra na nya 8 years 8 years ya woni da che to monsem wanya 8 years wo monsem oko school be ma watwa akra ni school fees da pa cho no containers am ya na metua sese na me se na we ne yes anti me hwe ni bio efri bro nyam ebe pem na me se me hwe ni bio nto ono so hwe ni de me so me hwe me de watwa akra ni school fees da ma pa cha oboa no containers na international na nkola ne kono oni me mia na me hwe nkola no nti wantia mia na me hwe me ne ntua school fees canteen otim se me kuna nkwa dwuma ne kola osi akos bo hugum okay me bo onsa woka se be ma ne yisika to yi 40 cedis enkra ne de 30 cedis ene ko school na aka 10 cedis me pa cho sa 30 cedis no wotwa wunu ya ne banija ye kwatwa wotwa wunu ya ne banija mpa cho mu ye kwatwa me kwatwa o mu di no ka di ntro me chirem na bi yima no me say wo se be ma ne yi sika 40 cedis be me yi ote he yi 40 cedis mo de enkra ne de 30 cedis ene ko school na aka 10 cedis opefufuo ne nkwan ana banku ne nkwan 30 cedis no nkra ban na de seska no eko school no ne de ne miensa no mo de miensa no nti da o kan sema no asa yi wani obo ni prepare say mama me utwa ntra me ni ma me ntwa ntra da nti on ma akra ne sika nko school ma won hwe no akra ne papa ti ase o papa discover o papa nso hwe no o papa first kama da hwe no fast no sha no ba 6 years kradia me hu ni nipadua mpoda ena se wonko na ahwa akra no be ma yi hwe ni bi on hwe no enti na okobo no a na obo afuo no oboa me kuno boa wa mo akola no na che me bu akola de sabe wodi somani a se oban ya we somani odi ya tia wo esi da na akobo akola na me bu befu ma oboa mo benya bible no kwafo ama me ana asentro bi koso ha ba bi da be ma na ma mi ma me de me kantra do no kura na me ma me ka okay me kantra da ma that is 8 years ma me si me kantra do okay me da se obey edene mpena ebeda dem ho ma pa cha ode ne ba ho mame oya di adwuma pa cha na me nya adwuma ba se de me nya adwuma okay wonya fie sen 22 wo 22 years aden na wo hwe obey ma ne de ne mpena eba dem ho ba cha ode ne ba obesra no mame ode ne ba obeden sa edan no me esem diamanti so ode se wo diamana na wo ne wukuno diamano me ya diamano na me na me de man no asa na wo kan yi washi enti ya diamano to da wa so ntem ahwemanim mame mi so betumi aye bia kire na me so ma da ma so ntem ahwemanim agoso ya fo nyina ye ne de ni sia wo de dynama no ba cha nti won fa ne boyfriend re ranka so fa ne boyfriend re na den na boy ne ba won kan chen se won ko de fie edan no eye wo ba no dia se wo bu papa ya ontumi enfa ne boyfriend emma edem ho wa bra ne papa wo fie ho mame mba cho ne ho de mayamfo nso ti wo sha oba na ba she bone mba cho le onya me masam me se wo sha na ba she bone me nka so ye me masam me se enti wo sha wo ba na ba she bone mba cho de bi wo pese obai omu wukunu mba cha no ode ne boy ba wa bra papa wo be ma no oba be ma na ba wa bra wo fie oda Pachan. Oba obechia wo. Onchia me. Onchia wo. Mame ne sen. Mame ne sen. Oboa ne sen. Ochia no. Okay. Ka chiemu mu kire me. Bra wani mu kakra ma me na kasa gba fidie nim. Yanko. Oboa. Because na bra ne ba hon ma ochia no. Ochia na so wanje so oba no aka chem se. O papa me chia no wanje so na me so me no mpema asem na nya dia wo so ochia na obede obeje so ade na papa mpe wasem mpema asem dada because me nimboni a me dia ye no me chia na onje so na mi so anensu no enkwase abro bia na no ode ye de ode bomi otumi de sekan to aye di wo ye dan enkwase abro David repeat enkwase abro bia ma no wo bomi wo papa bo enkwase abro wonu se ye didi atamwase ne kwase a ebuhu bia David minim se wonu se wadidi na atamwase ne kwase a so minim pa maka
Jesus Christ. Why are they? Waka. Swati. When you say what se papa no kwase abawaka. Waka. Swati. Debbie, mommy, obey your friend saying. Mommy, your friend saying. Abena dying. Abena Vivian. Me pacha mo mention the mic ni mama na say me say enti so obi ebe sorry am na transia ma enti mo wa ha o mehwe line middle one no mama ne hwa de enti hui wo say ya o papa bo odi an me pacha me still obo odi an enkwasi abro obo nkwasi abro woni say wa so papa kwasi a abena me bi so asem me say abena woni say wa so what's up papa kwase a to aso e mi sani nyina ebro bia na wo yede no wo obume otumi de sekan keto edi ya aduane ebume sometimes you go school ana ne baba ako e wa ne second born e wa ha sentini ye tu ye free school ba osin ya intima anchi ya anchi entini ye mbu nkotodwe no ye bu nkotodwe no se ye san ko back na yen samra ne ma meche yen samra ne meche ya no ye beche ya na ma de wi me papa ibesi abome no enya asem ketwa oh me nimboni a me di aya o esuso so me musa ma wo bome a enya boketwa na ode bebome na me weje HS no na ye susu bi susu no de bia 50 pesos na ne ye to enti ye to a ne ye to amanipa baako 15 cedis ye 6 ye to a ne ye to amanipa baako enti me na me kra ma sometimes ne ye store enti store n contain susu box ni bi na me disika ne de egum na me papa ibe hu ye no ye de o fae na me say susu sika no say me nya adwuma no ma ye de ma tu susu no sika no so nya me nko a me dia ye doso ene ye dey ye twese susu no ye papa isi madidi na tem papa yi me papa na papa yi ma wo se nya ne ba ne ntimi so nya me papa no wow wo se nya ne ba ne me ntimi so nya me papa ne no ti se me nya me papa no betu fi ho nya me papa me mama ntu betu fi ho nya me papa ne no betu fi ho de mama na waji scan ti me ka say susu na nya me de nti onya dey on fa sika na nya dey mame mama men kasam pacho on fa sika ne mame no enya boketwa na anadwo no wo bo me na me na wo ho no enti wo bo me no mitumi ka kwatare me na nche ma odi abani say twa me na 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 say kwadwuma ye oden de abon na de aye wa wo buru mi sei wan ka hwe no ye dey okoye oh si me nimboni am de ye na enya that in the first time I wode bo me no time o me ma me wo ne bana otoso phone na ni nwane nso awo no enu say saa osoma me se mi nkoyi parazu ni blue e wo store nye dey embre no na store ki na ebi omo e no nso ebi edey ebi won ho me kwa wo se mi mfa safo ne nye dey emma na nsuo ta anadwo no me ma me 1 week kwa no nyenyan o Tuesday Sunday na asem ni siye e na o ka asem mfa ki ni nye dey emma no me say me mfa ki ni man because wo bi enti adent na me so bi kita me a wo se me mfa safo ne nye dey emma eno nya asem ketwa wo bro me papa enti obo me emma atade ehye me kra wo tete ya atade no enda me fa aka na djobre me fa aka na me ko bokro me ma me na me na nanso ye dey e wo ho no enti me ma me ye me ko na omu bisa me na me cheche ma chen ena ma me frɛ o frɛ me ma me nya akona wewu na omu bisa ne se me wo ha sei na o se ai me wo ha me kwanko de me na na mu ko de no mo se enkomo nkasa me wo ha na ko mama me ma me ye ma ye dey aseshin because be man duma ode dey wogidi mi ano no so mi muso wo bun ya enya asem keto entabo nyina atum de entabo bun memu paapai edan bun na me dia ye wo menye obone enso so ya na wo bro me okay abra na utai de wunu aketo na ka ho ko aputu oja akotena ba me pa cho da bida me to minimu nsano enti beside na me di minua akotena ba no enye no kre ye store no me ma me ho eja no ho ko ne na ho am okora num ko me pa cho ma me nkasa wo kasa man kabi me pa cho pan ni die ma me nkasa me ma me suma me say me kofa ne o manya dey embra enti me ya list me ko gift to the bills obedi mechi na me ni nyina ye dey akọ
ni akwa kotonyo man ni aba na drinking spot ben anu na mdibi nyu akra kito be kwa si honum no motoko ka ma no wo GHS akwa no kesem de ne ba wo GHS 3 no na wo mpena be ba cho de bi na wo ni mpena wo papa sa na wo mpena enya no ko wo mpena da na hunu so wo mpena me ba cho so ne otimi di akwa no ekotena putuja ba no no okusum okono kone mpena ho no okoyi nyi sem bi kura ma nko yawu ama okoda pram so enya no ko na akoda pram so me koda pram ade na do koto pram so no na me wishile pa sile se obi onyim ne ta wishile debi ma me no onyim minwan de odi machi no o wishile saa time na afi ne yaye store ne foforo ase bojwa bisa enti me me kokro ma oba no to sile ni bi dia yede e dia baba beton no nusu yibi so ya say mommy ko yisile yede everywhere me enti me ko yisile na sa na tie enti me wishile na ma me yemu tim pa na me ntumi nko toilet crown okay ena ma ko da pam so no adan na wo ma wo mom nko o boy ne ho na o ma wo boy ni mom ba Salome de bitie ma me pa cho de tie ne se o ka sen ko han dan ya ma me me free me ko sunyan me so me nya obi a me ye basabasa na se bia me pe me ma se basabasa me pa cho ma me nkasa puto o nya basabasa ade wo hu no ne ma ko se ma me nkasa papa fosu ma wo bai wo ne ma ko se alka puto madam pa cho container na ye no ofempra na ne mpra no okọ university was St Margaret ho container nu she ochi indomie oye indomie mine na school ni na container mu she ne sai ase container wa dimska nyina enti oye indomie ma boy na container no she de oye indomie ma boy na ma anya yize di eti de anya yize meba kon bi funa am ne ma me ton na otumi yibi atiti gum na manfo ka kire na m se me de amane maame wo de wo hu ba nkrofo na ka kire me me de amane maame de enfam hu oguna ontu me jam so me maniska se boy na wo ya rich and no there be me patch on me we SHS 2019 enti me me so me home accounts enti me we na chese me onyoma kakra e na yes store na me maame aye container na omoye adwani wo me bi ye de eto na me maame aye bi esi animu na me say me nkonko ye obi adwuma enti me ye indomie ni bi aye de aton ena na me ye indomie ni ye de o me na sa nipa no kampo na wo kan so onu kampo na sa ma miska se me mfanye de enye adwuma no na so no so ye no ye boy ya na me no me wie secondary school for frama be finti wa be finti no ye boy enti no na this kan ye de e ma me se me mfanye adwuma na se indomie ni kampo so no ba na se me ya enye sa ontiaka oba betoye de etua enti ono na de woni no oba fie sese ya no so nko me patwan indomie na so nya basabasa me patwa ma me nya basabasa indomie na me yen enye se bi omoya omodeko ebi mutna ho no me de edi enti so oba beto indomie na ma ya ma no atna ho no madi a eno ne nche se me ma me corn beef ena me yiji dia de aye okay me ba na wo kire me mudi enti a wo nkoda be ma no na ma be ma ne ba da ho na me fi sunyan aba foforo ye nkontentem na me fi sunyan aba foforo enti me ba ye no ena ma me ka se sai dan no brand let we film ti menye de me nkotem na brand ka se de me nipa na no ka se obekwa ko han dan ni bi aye de ama me ena me ka che me ma me se mpatoma bra kwaku se obekwa ko han dan de ama me no si de bi so obekwa ko han dan wa bontin de anyway say no de ma me no nye de on siesi bunye de emma me na on dai the cannot behind on dai no pen siesi bunye de emma me on siesi mu kwan be so say me ni she me ni mattress me ni bibia enti me patcho te sesa e na onye de onye ntino opon eduma no oba no aide no ofa ha enti ma me na ka so wonu nyan ne dan na okohan ma no na wonye ma ho se de be yo no so betimi aba mu ma me no kre mbacha se be ya be ma ne betimi aba mu ofie ho ba bia woni wukunu no ewo no sa nya be ma ne so obebe mu me so onsiesie mu ma no no siesie mu ma na so obebe mska na nkode ko han dan ne obeya eno na wode siesie mu no enti na chese wopene so se be ma no emra ho wa ye obayi ho ade mbacha onye no ho ade omo twen se mpena wo fo so mbacha na me fo aso na se de wo fo aso bi se o mo ajai kwa oni ni se oni obi am mo ajai Mr. Fosu madam
One na antana kora ni bo so me kola say eja ni say yep okay say oba me papa yi ba na say obeto brana na wo didi na tem sa time na me ma me awe say no foforo be say 2 weeks so say kwa no nyanya enti na me ma me so ti enimu ho no say de o cheche mu sa na me papa yi na din ka to me ma me ho nya asem ketwa enti o to me ma me ho to me ma me na brana so firi adwuma ye de aba owo edam na point baby anu ede oba honu ene otu odi matem edi mi ma mi atem edi brand so atem bi na brand ka say minim boni amede aye wo papa odi matem sa enti atem didi na on frame bi na me so menye de me friend enti mo anja be bo so me say ni be December no honu last year me pa time Mr. Fosu madam adan yese yenti yakoda barasa wodie de wo ma ne boro so dodo wodi entabo wodi sekan kitchen knife wodi way na wodi bronkura na adan madam me mo dam na me de sekan abro akola what's a kitchen knife me fa mo no aba bi won so amensa na me de twane to wam sa ta minsa na me de twane to no kwen so an ka men me de twane to obi a wabo na ma na jani apa ne nana ho enu de ya ba enu ye ke ayaba ana me de bo no to me punu ma enu ya ba ma ya kwadan ni fufuru papa it me to me punu na entuma sini si mi mu adan eden bo ni pa no se dia ye asset ya ya punu Mr. Fosu asset ya no because we say with entabo ebo no amamu bubu yi enu ya nke eyemfia ana me de bo no na ebi kwa mase no ma odi akwa no be ware wo no anya say wodi ababa be ware wo no anya afia so odi no na abena be ware wo no anya say no boy 5 years or 6 years mama wodi abena kwa ware Fosu no anya say me won 2000 na wanya say ni pe no anya 8 years na wanya 8 years and as say who was saying 22 and I manya 22 years akura ye bibia ye bono but o free school ba wanchi enti mabo sign ko munya dankoma so de mabo I say 1 2 3 ta 2 1 2 4 abapo oba madam obwa na wase wutu ni punum so ma ne ka bonten epron edan de hu na mto epron singing room na ne yetem aya singing room ana ne yetem nti me da container me na me da container mi ka ba store ma na ma ba bebie nti me ma me dwaye wi a na me suma kofi ayede akwa akodware the thing is men so se akra ne be ye abena be ye niamo ho sama kire wo so what you say but eburo bebrebe because ebra wo bono no a odwane ko share wase echi no na e wasa wo san mi jaye ena ka ba ni bi ka wase na me di ka ato nto call na ma na ti say enti mato na eya bo me antu say ebro ne doso Mr. Fosu me oya wo ba 8 years ni ade be umuti woni oba 8 no 8 years owo 22 years why ya de but pupo na wo bono wo de ntabo na mu bubu wo di abasa no papa wo yesa wo be ma ebuo no akra ne de wo ma no omu biem eno na akọwie di adure initially said you no asi kasa no minim adebuo no e wo fom enti wo bobo ne sa no sande a emoa wasi wo no na kasa no ne men kasa abana wo di twa no ma ne kan ne ntia wabo no nyase wo di twa no wan kula o pa ne chew e ko pa ne chew be pa ne chew amo ya no ya le kula me san man discuss 50 cd oso okọ hospital oso ni ska ne ba pani nsusu ni ska me na man 50 cd me koya adwuma me ba no pepepe me di 2 days me ade tia ya me ba ya pepepe no ka chem se me san nyimi 50 cd no ompe ana me gye ana me de koto cement nti on de nam ne nkasa ana duye me ba ni ye ka edan ne ho asam se bia mami edidan ama mobei wan kan kiro but say wona wotete akra no from age 8 or 22 years say bia akra ne pedan ya dem mpo na oni ho na wo beba na ohun se wo bei dadam a di nti na wo so ukoko pai because o yoba
madam me pacho eno de me ba ya na odem no na mbusan se ako o de dan na ma han na o se o de ma momi na am se na ade ama no ma be fie anop awia mu wantumi anka nkyere me na o de ama no nko an odem no asan kofa ne mpra ba mu de ene me ntwe ne mpra no ka woni bi anti ana na hawa na ne mpra no ade bi be fie ho no na ne ha me ese wo na ukọ na nse so be ma ne be fie ho enti Daniel de ma de ne ha me ma ne mpra no ende ono ma me na so be ja toma me ka kire ne se dan na ade ama kora no kora ha me na mpra no de be fie ho no ene ha me okay nempna me na media ba fi on onu so na edidi ma me bidie e ma ebi so me ma me so onu na edidi ma me bidie e ma ebi so me ma me so because me ma me abra me ho minya esika na minya me ho bet se me wakakra na me ma me kwa huhihie mu a e wo se ma me de yede me de boa no because onu so ahwe me wa hwe me secondary school na wona hwe me papa hwe me die but me ma me na hwe me dodo na ba ya wonder why so there be one hwe me na una yado ba ware na 8 years esi den na hu sa wo papa re me say me pa cho say make so ahwe me kwa me ko secondary school die enyo ne hwe wa makọ ma mo ani aduane bi da medin sika o ma onu say di mi sika da esi den odi usika me ma me wo ye mu honom no me pa so me ko sunyan na me ba no o mu ja me kwan kakra e na be ma na na mo honom so no so ma me kakra enti ebena de bi edu a ye ti fe yase eputu eja ye ebena every Tuesday bia ye e home market day enti Tuesday ni du a ma me oska wo me ho a na makwa akodija e de ba ne ya ye enkwan ni stew woman bia no te friend ma no edi bia na me pa so ma na mama na o mi ni bi o ma me ni waduane papa me pa so ma me ka ma if you go nya ba pemba this time mi ni ma me aduane da mi se if you go nya ba pemba this time mi ni waduane da me ye aduane na me dia se fridge me na me se onu na kwa huma 10 series na odi banit no se me ye aduane na se ye di a otimi ba ma me se ye onye de o ma na o ma me pa cho hu nya ye de mani bi na ma me so ati bi dia me ankra no mu dia Akoma no enti wo so adi mi kwan 10 cities gonya 24 gonya me den kokko mi ensan bonte banche body ba mo no aya no mi di bi ni bi na ha mi ni waduane na mi so mi ni waduane o ma mi ma waduane mi ni waduane di waduane wa side me sa wo so side me samna set you ni oma enti madam me mpacho wo say me ne ha mi na se o se me wale ni biewa ne ma me saman enku no nti ese awale anu yegu no na awade anu mokoye na so de dan be mu me pacho ye wo ye e wo fe yase hefa sorry be mu KHM John Church ministry bi nti wo ye word na ye we ho am pacho oh anya pra wade pacho de bi awade ankasa pachan ene se na woni obi adane dem pachan se pa wo no yire da ya nya san mfie be se ni ana boso be san ene e kwa fe ono pachan wonene na ye mame e kwa fe wonene na da Bachan. Uni nada. Bachan. 3P garlic mixture masanji atum wedro no bamadi na ma sanka 3P garlic mixture ne de ene wo bi edin wa dance abrochefo yin edin wa dance se 3P de ho eye natural drug garlic ne wo ne de ye vitamins ne minerals vitamin C na ya so de agumo enu nti sa wo num 3P garlic mixture mansan na wo num edro tatahwe edura no enam edura ekoyi yadewa ede free de padua ne mu ekwa ensan mabie mu enu nti stroke mo amwa asthma no wo funa ye kase sugar level no wo so wo pressure no ana enche na wo yare wo de 3P garlic mixture 3P garlic mixture Daniel ba Mr. Kwale na ke ba Pidank Angelos obenya bi pharmacy ene e ba sho bia mu enye na frɛ Piwak e wo 0248 928824 0248 928824 grow fine mojadro papa yede wa man Ghana ye ne yakase kokko ena ye ade pashe grow fine mojadro num wonuma wutumi da ofitire no ebeye kama wo hyehyɛ udidi no aye fe we de kra ye fe enu nti obi ama ne sanka grow fine e ba toneke emisi ba kwale na custom rooms mata bo ase Fred Mensa ba Pidank purely chemical ne ba show biemo wo benya grow fine mojadro no ebe bomodia na ko Fred Dr. Grofine I was 0244 596532 0244 596532 Nama won sanka Grofine emojadro no ebi mama akọ ne na bisa say aye no krasa onu kunu eda ye afinie Bachan adan pato mama ko homa omo akọ homa
say 40 cities no need to okay for aka question bi emu oduro obi na ma yesa fela no obi ena ma yesa fela no ye twa ye ho aba na me fe remo ho Roka Connect Limited made us a Pacum capsules no diaba no Pacum eye memedro Jenica 442 and also ye ma edro onomua eboa mo akosu akuman mu ye rese na ye keto bi Ven capsules eye memedro prostate ade no wonom bia onya bi na wo bi nso a ebeye afri hodi ama o Mefagin capsules de awie otobi ebeboa ma moja na de afri sane ye woni padua ne mu acute static pain de wonya ye Mefagin insomnia Mefagin se so da na dwa ntumi na arthritis ene obi o ye adwumaden agudi forma ne mema de munya eye Mefagin akokra ne abrewa no mo jogging na nopa na abrante ene ababa wa de won ba dan obebu mfumpa enti wonya Mefagin capsules no ebi Kumase Alaba Bobo station ho na Rocket Connect Limited ho when it's School House division mo freyen e was 0248885040 0248885040 na chese bibia enye kama ha etifo ye twa ye nwa basesi a ye ba ye the question no obi na yi fila na ma ye baby sapapa e fiera se de bio Ishmael the father. Obi anti akra no kwa wan hwese de akra no ehu atutu akurokuro titie. Obi akoma ba so se yan mua akra. Yegusu dase ye de tu ye tiefu anim. Ene wo yin ye de ne kwa hospital ni nyina. Wo de ye kasa no na cheso. Edru ba bi a me pese eho no a na de atoso amaye. Yakoto sere ye tiefu. Ema omo bua ye ne ho nton no. Yegusu a ye hwe no. Ba se ye hwe bofu me ene na kakra. Transformation. So you know plan this year no. Na na nikunu kwadwofo su etwa susu tutun me twa ne bi obemna ye A and B proto e bia 45 A and B na ya fa ba ko ne de half no nso ama onipa ko no na mse ne mebusa na me half no me na me yire nti e be ne se ana osi da bi enko original paper num no mintumi nya se nti oya ne prot 45 kwadwofo su en ane obeto ba ko na kampoa nti eye ne sa ana msi you ene eye na me prot no kura misi a eye me ne yire me ne me ma no edia ana osi you wate ana me ye oya no prot number no A and B no ana me de ba afie timdi ba afie no busa me kwadwo paper no wakoje na mse ako paper ne de ade se original paper no ene hu hia nti me enkoje se original paper na ansa na we na waye ne de eye fake nti anu nie ana me de kire no paper ne won ho ana me de me dan mani nti original paper no call papa ne ho bi o na me se da e pa chom beji original paper no ane mine no me ne mine na kasa o se me meji original paper no nti mpese me koku nti hene ho na me koye original paper no da bi asemti ano sesa je original paper no ano de maame original paper no wo me ho se me kasa me koku nti hene ho no ano se obeji 2000 be ka kire no sei ana ekọ obeji obema mo original paper je se motua 2000 me ka kire no esako sei na ekọ na me free police ni se da me pa cho ekọ original paper no sei na konti hene so obeji enti no fasi bibla na me so me fa bimla ne enkoye okacha me se me enkoye na achilei no apede ama me na me se me nya se 2000 enti original paper eda ho enkoye ana no enkoye ye ana edi asida no enti eda no me so me kọ adwuma kakra ba me nya kakra na me jaba ono so ton ade onya kakra na e jaba saa ni pija eda ni di kansi 2 rooms ana mtwetwe ne sande man nti wo man na maje anua wo madam fu bi ho ne ye de aye kakra ana ye 7 ya wie ana ye wie ye se ye nyina tetem ana baako boy baako 2 ye nti mo de bi ma han ya de bi ama han wo de ma han ya ya wo bo me bona mane sako nipa sumasi so opedan na me de sei na meje nti oni ako ye boss wie ye ne ye prestam afinim nti oni ako beje a sei scanner na me de koto ceiling bibia na ma prestem aye bibia to top no wo ye bibia enso menka nkire nsa anso bi ho na mo kakra na me de asoso na oni akwa betinem to oni akwa betinem bi ho ontwa 2 years ni wie o se wo kọ na ne balance abedim enti advance no mo je saying first ndie ne etumeji 12 million 2 years
ana ba 15 ana ba 18 ana isi aba 25 nti woji a o ma wo ba yi hunu se sika no eni maje ebi abema no kakra na ase wo de koye me ka kire se sika ni nie se ye nwie ho adwuma ya presta ye oni akobeje se 12 million ye presta dan no ane se ya boso nti no ase 12 million na me de koto ceiling joint ato plywood no me ya presta bibia na wo ya nso bibia nti sika ne bi ho ha enso na masoso ye de ayama oni pa ko nti oni akuka etena mu wi a ebi ho ntram 2 years no o se ne mekọ na ne balance kakra abedim ti ye de mu obi a ne asen ate balance ne de ama no na edan no nso asen asei nti se obi beje a ye san ye tortoise nkakra ewum to bi beje a ebi ho a me nkwa adwuma enbia na me yi de bona akohoma ana me ye fi ho adwuma nso so a sika na abi ana me yi bona akohoma okay ana no nso akohoma 30 no ekata na ye de ayefufuo ni abenkwa modi to aso ande obua ya ye bedro ana me ka kire no nti bronya yi mu ana obi tu ye boy no ye pop tu ye na me obekwa ye adwuma ana ofre me say boy na tu afri dan num na msisu atu di a onsu di ska bi ama me em ye de aye polytank nti say polytank no si we boy na tu di a ene ye giska no obi be han a giska ne to ho na me ba ni aye akonta ana asu yu me ba ye no obi ti dan num na mse na ko odi ama obi ahan me fam obi ahan me da ma me pa no ana otim ana mse oba ben ana ade ama no atenem ana o se me da ama momi ana mse wa anya ade odi ama momi no ka se me be fie no ka je mse kwadwo me de dan na momi atenem entino na me nso me kan che me se me ma me mpene me kasa nso a me nso ma brenya me no wan kasa ne de ene me nso me mpene e ma ne ntina ene je so han so behind there ene onyi on face camera enye sa nso dia ene me nso me mpene no ono akola no akofo be ma e de na be danum ne ma me ti ho ene me hoto no me kasa kura ma anya na me boan so akola na anya me wanya mbi ne ma me ne twa madapa abo akwa sampani be ma wachinchim se bodejo ene oya me oya bodejo oni obayi je me nam so oya me ena me suma mu wanya bia bia ne ba ne sede no ne mpra ne sede am ho oya me nam sum ye ni bi so ke card na che so wakadi wakache so ke card ana sum ka che edananim na ho fon nam sum chifa so ana me call ye te di 3 days ana me ka che nse me hu se be ma na be fie ho biewa on hand da wo me nsem ada se me pa ne kromfo na de be chi na oba no oba no wawuda ho na se be ma ne so awuda ho me ye be chi me won so ye be chi ntimi hu se be ma na be fie ha biewa ada se me pa ne kromfo ni ya chi no na ya se ye be bu no wawu waba efie ha na no nso ntim koda ti wo ma na mka chen se polytank ni nsuo no edan ye mfa ma han na onyi ni se ni polytank se mu tu nsuo de eyirecte ni polytank sis eno de enya mimisika ona me kan ye no ona di ni sika ba ye nsuo ni tuo ni bibia polytank no ene ni ye de machine no ene polytank no eye ni sika e bibia ana me so onu be discount ba na yekototo ne ma me so de ma ho odin ana ye nimu ama watumi atiase ye Mr. Fosu na oyire bo kwadu wase asase a mukoto ye ba ko no de 2000 ba we de 2000 ba ya wokobo obosia wo bank say twa ye no wato asase no wa mani bi enokre ba twende maton what on the saying? 200 million. 200 million. Okay, concern ya who kwakache no. Was what on 25,000. That's 250 million. Acho boy 200. And 65 ko ye ho papers ma oni pa ko no. Okay. Enti assassin no we sika wom. Ba toni sika wom. Assassin na wo ni sika wom. Okay. Wo to assassin no bona mane. Ma mana mane. Adenti ro amana mane. Ba to assassin de na me se ni sika no mfa mo mbosa no won ka ho. Me mane ya we say on ka ho na se mo kwoto asase ni sika wom se den on ka ho maka chen say no de on ka ho na ha ni sika wom wendo me so on fa mo me bosia na metua no kantia ndi ono on ka ho o ya we sika be na aka so on fa mo bosia me so mo bosia na me fa kwoto asase o mo bosia say o mo bosia me pentro wo be yi muku na asase no wo di 2000 buy wo di 2000 buy na mukobo bosia wo bank na dia den we nya ni 2000 no na wan kwaje bosia ni na wo bank am family ya asase ne ka mi pem do kre
me smart misano wo se bosia na aka so oba na mama now se woni me say bank ho am obejimi akwaje 3000 wo bosia aden wan kwaje ayi ya kan say 5000 wo bank ne ho na wo yiri mom na ma bosia na akwaje wo bank atwa so oba ni sika wa asase ne mo say 20 million ena na won so de wo mo say me so me de 30 million 20 million ena enye 30 20 ena mo kwakwaje bosia wo bank say 30 bosia edi so na ye say 7,000 ena mo de to asase no bosia no wa mo na tuatua ye menene mi enu ne tua ye enti adenti na wo kwa akoto asase no asase mo to no 7,000 ababo wetimi ato no 200 million ye 20,000 aden wa ma wo yire sika ne bi patona entu na me de half no so amano no okay half no eye wo na wo to na wo de ma ba ya na aba ne sika ka ho ni sika kakra ka ho enti si de na akasa wo de half na ma no se wo kasa wo de half na ma na te se de wo wa fa ba ko na wie no wo koto half no oba ne sika nka ho na de pata no ni sika wom enti wo de ma no nya hwe wunye bibia jidi abeje ama no but wunye bibia enye se wa ye ne favor what on ba ko ni enti wa ma ne bi enti wa ye ne favor we nye favor we ye sisi first class me pa cho what ma say atu ase yes sisi what ya say atu ase woni ba na et na 25 waje no ama ne kapre efie no amusi ye no asase na efie ni sisi no wan dia asase no wan na toy emienu ye toy enye wuhia wo bai fufuro obo wa mane ye se wo sika bi opeso oto asase na wo kwa kire no na me ka cho se 8 million na ne kura no de ma me a ode 8 million ana ode ba ye baby lay 8 million ana ode ba ye ana asase ne so no si full plot no 35 nti 8 million no ana ebi ko di nti ba ko ne to 4 million ana mso de 4 million eso so ana yire de sen 8 million eso so to no ne di kan di 8 million e ba ye nti sasase we ne sen ka munsi dan si so ene wo ba ne koton ye wu 4 million wo mo ono ne 8 million wo senye dan ne sisu no ba ne fa kire no okokoton ne odi sika no apacho enkebe ye ode enya me de nti ade na adidi no oba brefo support wo bibia mu ade na wo ye site ya no two dan no a wo de ma han ni nyina so wo de ye fie yi o ma bei ena wei me de ma han ena me de ye wei wa ma no de ye to so mienu wo de ma han wo de asiesie mu ama no de ye to so miensa wo de ma han wo de asiesie mu ama no papa me wo kan na me tie but fam bi to asomu but fa bi nso de asisie nso wo sa fanim ti sika no wo de wo de siesie den mu no wo anya bi kra fan trade ya ne ye ni ene kan me yibi ma no chop money efie no mu nyina mu na sisa wo ye mesin pachan nti wo so bua bi wo de wa ho odin si bi ene oba no so de kakraba na mo aye nti mu de nti sa ne eni a na oba se ne ene ye se ne be ye but ohunu obebi sa wo ane se me de akototo ne ma be ye mu yi according to oba yi nso wo se mo ye mu ne ma nyina awie dada enye mu nye wie me pa cho wo bai wase ne pepe ya me fa cho David open no David papa ka no me fa cho David obi ama me fela no me se ne peda wani ni onu ani wani nim o mani nim onu ani obe ka no kra papa yes some style bi onye bi sa time keke no the time time keke die na abe your better wo me wodi nka ka say okoto se mi wukura na esi won sensu ngumi suma me ho nto me kwa mpo a onye enti mi wonya me kwa obekume ade na oba na ye tia wo a asa wo time kese ewa ne ho emane na ya kana wafoma wo mu nkotodwe mpa wo chesisi a oh me de ne ne ha me no ofom ye me bo no ono ankasa ene ni maame ni on be pa me chew ene no ya fom ben se no ye me masem na me bo no on be pa me chew na homle na wawo ntom wawo ntafo no on be pa me chew ma esu twa ye bo ba na se wa ye bibia mapa ne chew da ba chew da bi ami de bi anda bi akoso ya bibia ni we ye aneda da bi ada bi me pa chew ma ye nkrata atofie ne so ba chew sa me din ni mintim papa wa ye fie ne krata me pa chew da bi munye nkrata atofie so original paper na na mo be ye be boa me ye nsa ka original papers na original paper na nsa de maje wo man na oton asase ne maame no e se mo ware ana mo jai eno so wale me a ne maame sama nkunu ma no ka asase no ba chew men ka hwe
me wa dance for my dance for ako me ya jaisa wo na wo de wa asem ba e ba ye bi sa obi bi a won ka hwe won ka hwe wono na so wo nwale me na me nyoba ma fa me wa dance for a so wo ye tanta wa ye tanta me ba cho my dance for no wo ho a o frɛ me my dance for na na frɛ me ono aso se da na me ya kolai o kan ye ese onye be ma na onye be ma na ma walo wa tie a me nwalo ne nwalo cha me walo na me ma me sama nkume ono kan wo fi ho ana aka tell me na fufuo mienu enti se maja ibejai maja ya no na wade na gu on fa me sama me ya ha da bi nya ha mo nko kan che busuafo no mbeta ya wade na chi se da bi mu jai enti no on fa mo nsa enko ho na on besiesia on begunu ye de ye mu awade ye siesie ma no pokunu mbajo me mpani bio Meda say Akoma 7.9 FM Akoma mu nsem dwumade no na waso egusu ada wutie no ene ayire 7 no Currency Ventures phone no na ye de mamo no Currency Ventures enro no okay for mamemrem ene ye wukuada ene eye wukuada na ene ye wukuada na ye ba ye nana little kwaku wukuada little kwaku yesu se bia obeye nipa bia kwaje se bia afidi na meninda na ekofo dia dance die ba ebra dance die ne die jai wo mo support ye dance no eye bebre sa 0599 mami fan we from once ekua wa ha wonie ya dene ana ya ne krada na ya ne krada na ya yeda ana ya okay wonie na ya menene da enti ya dene ba ye no nsen na no oyare na oyare ye bai na oyare enipa bebre na omunim se onye yie eni a me beboy ekasa fa sa asem ya me kan ho na wo mo seleto kwakunye yi we mo kwese inu sika ya we enye yi se de no wasi aye ni momu die na wuhwa enye wa honhono akora keto na na abre no amana ya de na honhono no ne ho nyina ya kurakuro ni tiri ho nyina ya kuro na chese enye na nindaso no enhye danim yempo na ye wogidie die nanso ne hihim kakra ena nyame ya adom ena DJ Clinton baby awo bi nyame nhira wo obo aye ye nya doctor okonfo no che ena ye delete okwaku kwa ona da ho no a doctor fo ne nurse fo okonfo no che ye gusu eda masibiem samo so ni mu ko ya no mu twa ne ho hia ye de ne ma hyehye ne hwene mu ene wo kade atoso no wa ye fita te sa akora akoko na nso onya akora akoko oyare nti de ebe ne nyina ya leto okwaku na da ho no da ho nkakra ena ye hwe no a enti Ishmael ne papa no odi wa trantwie evangelist na omu odi wa trantwie enti me na an na fei na nakua yenso ye bo modia tuyanamo ene ye call Konfonochi hospital ene ye kokwohwe ye ba no ye kwa no oda ho se de no wasi aye ne ye enti ye we no ye kwa wade o onyane ye enko obesu osase no osu ti wo bie nani na wo hu ofi nani no we ye evangelist de na me pa cham ye nkwa ye nim ye nkwa ntente mame akra ya bre wa bre little kwaku abre wa bre akra ya bre enti na omo a wo mo bua ye gusu na ye de hwe no ene wo mo nya adansidie ne do so na ye yare na akra ne bre 0245 301462 0245 301462 0599 814 926 0599 814 926 fa wodi ebra na ye bebo edoso wodi efabra ne monti we ye ko ho no wodi ehwede no ositie no recover no kakra won recover nie ye dabi ye hwe no nti ye kwasra no konfo no che ayare sabia no emo na ye hwe tamana ne nan de na ho no twetwe no akasa wutunu sa little kwakwa abrantie no obre akra na bre ne ho no twetwe ye ne sei no obeye ye ebia na etwintwem no ya wo hwe ye programming ye chirechire ne eye ne krada afei etwintwam no afei wo baba ye kase o mo hwe ne ho nto ne nwie ne so atiefo ne ahwefo wo ma dawro ma sika akom enye sika ketwa enuro enuane ene ho ne ma onia ye ka kire wa bibia ye different bibia ye different enye sika ketwa sa ne so atiefo
aboa yen ama ene little kwaku na nantu hwene ya ne da wo hye pampers no hwene yi hu na beka sesebe no wawu eno na ayefefefe eno na ayefefefe no waka nyame nhira ene da ho no little kwaku na wo su no ene mejiji na agoro no osre waka fa no to so mame na wode ne sedie no a me akra na wonim sedie sisere de wonim ayesu de wonim na ye pain na ye pain ni sunkra mo hwe ena mejiji na agoro no na he wo sere no mo hwe nti se akra ye jaisu na wo sere ya de nti na wo a wo sika wo mu akra ye jaisu no wo sere no wo so won sere wo nyame hye ne wani monyam emfa ma wo nyame be hye ne wani monyam ama ne wo hwehwe no won saka na wo so wasere se de nei little kwaku wasere twetwetwe o sere sa ya no ko yenkotie ye maame bi na dance die ya enranko a eno record de maame wose ma ko bo mama san entie adance die ne ba na eba Maa Akos woni na ne kuya ne Pastor Julius ni elder ni apostle me da mo asio da mo ase baby akole little kwaku de no me wa dance die bi o medi ade awrade aya ma me afa akole so aya ma me no mi hu ne me nka Akos Maa Akos sister Akos mi hu ne me nka any say little kwaku donation no mo start ya mo ye nyina na me hwa na me say akole wonye yi tie hu hia say me di sika beko tie kire mo say akora ne ye no e na me sign $60 me ma obi sign $60 buy na connection me bi so age bi sika so de baba bro kire da office no ntin aba akora na ma no so office ka na ma me tina me dan no pa nti bi di little kwaku sika na eba no me ka kire ade so on fa akora sika iso no ma kwa no refa me sika ma me almost 600 million o Ghana 600 million aneya wa refa sika ni nyina ma me o so nyame nhira mo little kwaku ba say atime nka bi mu why bye bye. Hey, for certain. Mrs. say police for the dance. Say prison officers for the dance. Me patrol ASP. ASP. Me patrol book no way. Me patrol ASP. Pastor Julius be when you church mama ASP Sharon. Senior Correctional Center. Omo Accra. ASP Sharon and Madame Doris, Madame Janet, Madame Rosalind, Madame Charity, ASP Nitela. Omo biato. Omo ASP Sharon omo so di bibai. No kwase. Omo so hweye so. Na ene de wo sika sai no mani age. O se mani je mo adwuma no nyame nhira mo. O se na ni je ho pa. Nyame enhira won so ma me, nyame nhira mo nti adansedie no a eba no dos obi a no so wan yade yes say ono so ekọ hospital omo oni ni kunu yakọ say yade bebre afei de ono so de 11 cities ene bebu a little kwekọ hospital no omo sai ma ne koye lab no o say herabasa ya omo doctor say yade bi eni ho ya ono ena no pe ya no frame ya be record no say yade bi eni ho biem nana adansedie no ba na eba ni nyina ne say de wode ma ye say ye mfanye no eno ne ye de akolito kwaku ayer senim say wanya 1 year but ohwe no a won kasa 1 year kora e bia be kasa bia 9 months 8 months ye guso ya ye hwe no ye say de wo regain bia na akasa ye de no ebeko Dr. Mafu fertility wono ena mankoda wo mo nante ti ye wi na de little kwaku ko na che say wanante enti little kwaku no da wa wo suo npa che wono na wanya sexy eyes na ni aye fefefe na ma no twema no obeto TV so na mo bobo wo mani prepare de che no ma ne so mo pe no yegusu a ye hwe no we 1 year no te wosan no e wosen kakra wanya 1 year de nko buru se ya de ntia se ni situation and the condition ankasa na kura me no e wosa 1 year de nka okonanim but ya de ntia kakra ye hwe no ye nim se obeba se de akra bia enya ni mfie a ohun se wadi no ye nim se obedi se mfie no wabua no osre nim se won so wo besre bi fa wo de bra adansidie no edoso bebre 0245 301462 0245 301462 and 0599
814-926 0599-814-926 wo frɛ me betimi do dance die na ba wo betimi so aye audio na wo de asende me edoso ye bebobo obi anu wonwo eno ahofadua obi ana ose wonwo o efie ennan ni woni ne kunu omonwo da wo fa sika no 10 series no bompa ye gu so se rade me de kosa kra yade yi minsu na ne mesede ye menwo onyem ena ono so wanyinsan awo wanyinsan onyanwe wanyinsan nwanwa benyame ase nwanwa toda ye digidie na yade yes gidie ye de yade choro no kra kan wo se woni gidie a wo gidie abetimi aka che me pose ntutu sa ama me po na tutu ye gidie no kwasem ha fire kwa Forensic Ventures fa kache won fa wiei na me sha gro wiei de obo sha de abeje ai fetu enya sam wo de abeje eno aka no eje me ko kache obi so won se dem am no kache be se na me he na osa bonten no kasem abusiafo ye chia obi a mama komu ye adwuma amonsa no adwuma na efe me to me TV no so de ekoso nyina no moya de nyame hyiram yadoma kyede mu nso na nyame de ama mu Forensic Ventures Wednesday bia no se de ya na mani tua ye ba mo pona no ayapomuden ho nsam na ye de ebre mo sanse apomuden no eno ane nipa bia de ye hia hwe ye kwa ye bai enwuma na wo ye o se sika na wo po se de na wo hia o ningina broni beka say it bounce back to health. Yes. And of course any health, a good health. And no health ne de betimi awo na mom how good it is. Yes. And the here. So wa pomodin wo si pisita. Wo de ye kwa wotimi kobie ye ba wotimi ba. Na obi wo ho a say nyina ye ball race say ye nyina ye ntumirika ye be kwa agya no. Wotimi nko wa ye say boho ni padua no nyina ye ne ja. Utie mi a enro wodwa so yes ebibidura wonom a ekenya ni padua no enye nro bi asa Zahara nupa no no kwasem me metam beka obi fufuro minim obi aduro de eye enna adura sebe mia no adanse aba ho amia magi adanse ni bia so mu no enna metimi aka ho asem esa se minim adekodi a nipa no eye ya wonom aduro na ya de kora eye ya wonom aduro na etimi nya adan otimi nya adanse esa enu timi betra se ya me bonno no dawuro se ye be ya wutia na so akopebi na wato no ano no mama ko next week me ba dance no wadaro ma be chance ba me ensa oh ye bebo ena kura bi wo me fon so be ma me kwan ya na bre ni nti agisi ye yitu ye ne so ti next week die bi asima mienu fa WhatsApp ye bebo dodo abo bi sa na 2 minutes pe na ya ba mama de bi na ebi wo ho na so me bre ni nti ya na bre ni sa ka sa wo de be bo dance ye na wunya kwan cheche no no eti ba bia me kwa me bre ne do so de me bo kakra bi na wo bo a o manfo na kasa hunu sa pa ye bebo amado sa me kasa kwa ye bebo amado no kwasem aduro na ye adwuma utie me wo de ne ye nsansa obi wo ho a eyensa ensa bi kura wo egu a na wutie na ye kuro obi wo ho ekura wo ne ho a be ye mfie mienu miensa enkoye na efirase efiri nsanso ya no otini kakra woti na ye ne de nsanso de pe no se be ye ebegu ho na abetie ade ansa ekiri ni se ebegu ba bi na wunti wo yesa na yesa wuja ne kwan na momuti pe na yesa wo dore no na wanti nsusu a onso wuntime enti ni che se wuti na ye kuro Zahara ye ba mesha ene ni G capsules do eno no ensa de ekire di se aduro no wonya no ye na straight to bloodstream no eyi infections bia ho ensa san ni na ye infections nko a ukwa doctor hwehwe wo moje wo beka cho se wonya infections e brofo kakraka eyen sansa enya de bi ehu eti be ma nya gonorrhea onya syphilis onya candida infections na wonya chimu ni beka se wonya namu yade enamu yade na wonya na eyen sa eti be ma ni bebre ho a wonya gonorrhea out of a 100% mu 99 mo se na nsa tete egu ne be ma ho na ye ne hene obi so ho na su fitabi ano papa bo se free ni be ma na no eno na mema ni bi wo a omu nim saa ne yoma no oya anadwe ne se ne feelings de bi a oda ye na banya noa
ye wo enamo yade sanso fita na different from sabi we feelings de enti ya wo kai na wo hye ne so aboa pa say ye be ya yade ne fefe ya wo benya dura ebekum na firi ho na wo ye be ma anasa wo ye oba na wo tie me wo ye sexually active wo ye ba na be ma wo ye be ma wo no oba na ho ebi kura na wo de ne nye oba ba ako mienu miensa me metana metufo say metufo kura wo nyae enti de me meka kire wa ne say Zahara Herbal Mission ni G capsules e me bi mpa ho mama ko no kure ana meboa ti bi ka cho say fa ba ako a ata so bega sister kwa den work enti no fa bi ka ho ma ne kure do so ne mo bo ho bai eye Zahara Herbal Mission unya bi no nom na capsules le nie mo amanya kwanya TV no Facebook mo hye no Zahara G capsules le nie unya me hye ne bi ka ho a ekum na mu yade gonorrhea unya bi da me ma bebro mu gu ma so pa so sa yade o mu ni ma de koro na so wo de ye de ya ntufo enti na me tufo no Zahara Herbal Mission ene ni G capsules unya bi nom a eboa wo ye oba nso na wutie mi ape bi nom oba akra de kunkum ye yam kuro ya se kuro Zahara Herbal Mission na nimum say ye won sabuo na nsisi so a wo de opekora mfa capsules ne nka ho no mission nko a okay Zahara Herbal Mission nko a ne manfa bi ama no mission nko na hwade okay e kana nsam wo bu nsa wo be ka se kana nsam aye bra no maduro no wonum a nansa na de nan no so sa won sabuo ne beba be hu no ne o ma be pie edro na ye adwuma enya na da ye yete ya nunum bi mama koti hai me mama ti e che say ye nyina adro we no ane nom oh na ena bibifuo no suata na do si woni ye nom oh che say abrofo dro ni age afa ena abrofo kra to munum bibiduro abrofo o hwe ya ne ye ka ne say ye no e to da course e ba doctor nche no bebre ya brofo sanse ye nuro no etra kwa brochire nyina Lagos na ro me ba na me ka se Nigeria for ma so mtwetwe ye nuro wo mo fom enti no wo mo frɛ nanso ye Ghana hafo de yempe na ye kuroma de yempe ye nyini se ye papa esanse nyo no no ye enti wonim se mo baje ni sika nanso wo mo nom na ye omo ho adwuma no ye omo ho adwuma esa ye dro ne kodwa so a ensoto me ne wo ka sei Sunday na short ese ye de bia be gudwa so ukọ herbal shop pharmacy shop ene babia Zahara no pani na wo ho hindi herbal ne de ye tete yaduro yes eno ba nyene chese omo mo wasi kire yade ne de me ka kro mo ma menka wono nom no na kum sugar no yes eti sugar ne so eti wasi kire yade a mesra wo obi wo ho a wo be pesisi mudasa be peti konwi manu sisu mina so awie na wo yade o anso so no wo tadro na na ye wo ya kenya wo dai wahuru wo yade esi kire yade wanya bi yesi num hindi nanti sugar level no so a usiminiska eti anya wo den o nti wo be pa ya ayasa asa ba be yire ho be se se binyimitika ene na se wo no pe wuwo na amu ya no mo se esi kire yade no eni aduro ewaduro yenye Charistic Ventures ye wona duro e hindi enti wo ko herbal shop pharmacy shop bia wo so pe hindi herbal yenye bi ne mfama wo ska to me ensa ne bo nso da form se mo to Uto miensa na wono nomo a asientu no sa akoye test na hwade okay sugar ni nyina free ho ugusu ano nom kreti mi yade no kura efiri ho ma ho eto Zahara man me di talk memedro nanie mema ni nyina muntum so na monfom we edro we obi wo ho a eno obi hia me kwafidie bi so no wo ka se o modro idi ayi o na asem no me hu so enam Zahara man asem no wo kan yi enam so usa wo ye sure ye dro well so oh no say anya na ezi amehwe wo TV no so na say ai na say na wada roma wo to ne say na wo to ye nso so no wo sign na wo nom no na so me de say de na mo ka no to makoma so na me say me ko try ba ko na ma hwade e hu ne say de esi nom no na wo nom ye so wa nom kra na so nom ma ba ko no kra esi no so da bi na me nom ba ko anopa ba ko awia ba ko anwume na me sika fra na sanu wa hu ne ye enya sa na ye no enya ba ko anopa ba ko awia ba ko anwumre eye mienu anopa mienu anwumre eye Zahara man sa na ye no no ye nom na mprensa ye nom na mprenu na mum eye tutu eti wa hu ne ye na so akoto ba ko kra sa ye ka ju wa se wasem ba ko so kra sa ya ntu
enti be de wo hunu ne ye mama ko enti no ye be ma na wutie me apedro ne bito ye ye no ne nyina ye twagu se dro ne ye unya bito na wo no ma be ma eboa gina so oh say ahonjo run about ponko awurade nyankopon ponko no wo gina so say peme no be no kev etene ankasa eye Zahara Man capsules obi a o low sperm count okay wo de wo no to Zahara Man na wa pe heba mesha no Zahara heba mesha no eno ne color na green and yellow ena Zahara Man no so e mauve and pink wo to academy enu bom na no okay o low sperm counter e peja wo nsuo no woni ba ni hia nyense no e beba okay eti no monka na monhya no so ya numbers no wanya kwanya na wo hwe TV na eguso frɛ yɛn doctor wo frɛ ya wo befa call no na wone wo edi nkomo mo a mutie radio no so munya kwanya hu numbers me bobo nam de amamo e 0246 348 334 0246 348 334 and a face 0248 569 335 0248 569 335 mama ko Nyamishrao senne ye besan ehia enupano nyamishrao enupano en yakwa akwaje ntima wonsa enka ebiafei mabedwafo metrase na wo monkasa na fe yewi a ye the second story no atwa so efia Akoma London ma me efia Akoma ai ma me efia Akoma wo London nyame onhra we ye papa little kwaku dia no mama contribute just one more contribute there be ayeka yes ye to me modin no edoso ye be mistake no ye be mistake because there was Sunday 50% ye ni sort said there was Sunday inti no ni so munyina de moya maye ni shramu se mo boa ya me age little kwaku nkwa ye fedodo nyame sha wo papa na sha ne so ma me say ye Josie fashion area you want na shimatade akama adwudwu ya size yes ye fam ho be mo nhihye ye Josie don't worry di na ya bazara chese ni wura ku mo bi me ku ja se Josie ye hye ase mo shada chichiri na Josie o dia e ndi wa ma guri ho sanje ase be kasi be ko kra ase so mu chichiri ni yetimi nko ni ye ke wi ko Josie nyame nhira wo bra o bom so ni meet me there sport edition mu twitwu of the ubeshim seku yaba enu ntima bomodi anda ko bom so ni meet me there sport edition mu me pa chawo se wo ye be ma na se woni ma ene mema ne ma epamu a wo ye be ma woni ma ne mema ene ma pamu a bomodi ana efre 020 3933582 producer line no 02039333582 so we be ma na woni ma ne mema ne nyina pamo a na eno no ti Josie e wo bom so ne meet me there sports no ene di enhwan mo fra Josie e wo 0243 433-465 0243-433-465 and now for style no WhatsApp no na obepen bi edi amount eye she's no minim say otimi nya mema di me pacho mo pese wo ye wo die ni bi mamu a wo benya to kwase no wa ye ne kama madam ye say your friend na nakua so makowuro mu a echina me de ma so fo ni me no beba ye wo mu jerrycans na ma wo mu baby hair na onye omu make up your friend na nakua I because the card da di bi sesi a jerry no jerrycans wanya mu jerry back Jackson di eri na wa ma mu baby hair okay ya tata ye chimwanimu atoso anya china ya baba ba efri na kopem bia se mejai meko pension efri na kopem se meko pension eye she's head eye ebeye niti amame me makeups kama owo stadium won unity oil ene di enhwene mu enu nti wo pe Rivon bia wo pe bia nkoye wedding engagement bia wo ko bia pe Rivon wo frɛ no e was 024 0243
Josie number and come back on patch of function and cheme. She's here. Yeah, the Plus Beauty Shop. Omo number is 0249 155 776 0249 155 776. Into a friend or baby for Nibi at the Ama. Oh, yeah, Bema, now, oh, Pechina, Jerry Cassia, Pastor Julius, and Evangelist Bayani Biswa, Obey Bidia, come and about no media. The guy from a movement. Oh, my God. Okay, Pastor. Mommy, I'm crying. Now, yen share, ye mammy, Emilia, Tufia, tough, Nidiani Akos, and Urakojo, with the Salinko. I'm a child Pele and Jody Fashion of Patasi. Almost all in that demon. Almost all in that. Send a bandy a breath for and the Bonabasso. Yeah. Because Oba Timicotam 80 million, the bad just also got us as a home man, so you're Cobanina. I feel like my bomb was here at Dampoma, Akoma, Conson, as a breath for one cassa. Now, problem me now, no matter me who is about no man, my problem or maybe a million and come out with them. I can read my man on it, Papa and Mamma answer. Ubusa wa meno question man ka say papa ni ene kan sa kwa fama ha on say etoda ho ade no on say wo asema ya sheda report yes ene last time ka ene ye wo de say me di nkomo bi ne wate nti a te say de on say man ne ba wa kan say ba wa fama me na ntena na kan say de o kan say no eba ha nti no o kan sa because ma me no o ko to asase 200 million e bia wo die ni What did Danny be a man? Maybe a man who did yes, not sure some come back. Be Mohammed Pepe. I'm a dear dining moon, I'm a dear dining moon. Now, the other who only be as a serum. Who the only other who oh, we catch them, Emma de Bia. Mubu, animal, Father's Day, Yamudica, just a Doma school for the course I was so a Doma, and yet I came on Father's Day. Because that's one way now more than a dinner dear. I'm fat. We are Bamba, probably our enemy at Yasia. But more yet, Papa, dear Mamma, would it be my hand? Would you say, who did be? And he said, it's see, sell the money to be a Diana. What did I my when I 40 million, mamma? The 20, 20. I know about also cassette on more than crumple on the sponsor. Oh, what the black mammy about us? Wow, and said, we are Japan, mamma. I see you like I see you say. What did I done my hair money skinny be? Walk to us as a 200 million, 100, mamma, Miss 100. No, sir, and call my parent was intimate. So what you to say, a dana 7 or so, mamma, many and sound also me and son back on or maybe I'm in my head. I maintain if you know, Yanania Ganasa, your qua, Yamako, Henia to sound to you, and the master members as a see what you more and woman in my Ma 2, Papa. Minimara dear the Odia Collegian Tiakuan Munisano. Oh, ma'am, every was so to that. Why is it also so much jealousy? Aha, be will move on. No one and Papa, because I play what Bonufum, but do something. Be Cosso. Oh, I know, nice there. I walk us open. Walk us open. Walk open. Walk us open. Now they are wrong. I had a band to my dinner or down. Oh, Ma, Jana, how should you enter? That's so long. Ma, intimate, Saudi, a problem war, a member in terms of Baba, what about the Abanoma or your Baba at Tessie? Or na, will me, and yet a moon, you know. To say what you said, I couldn't see no Casa Ubisan question was a Quasia Burubia said, well, do attempt to come one, Kayaba Casa, according to me, yes, sir. Oh, who said on our side of peace? Not just say, I'm passing what disrespect one pa. Papa, what I just I couldn't move how. Now, I didn't know, yeah. And your para was so numb, that is a war. Bibia was so, maybe I had to make a by best say, or Baba doing some son and your bar. Now they be more about crying out. No, near our Fanaba. The master said, you just had them. I feel so, maybe really say, and maybe you were grateful. And maybe you put near too much. Mammy, you knew so the Papa Yabre. Was it and man is can't that a man is just a ultimate 1,000 crowns, 1,000 crowns. Hey, but sister, so good, you if you said 1,000, you were more be depend.
eye mu na mutaka se pii kura wa mambi mu kwa ariase a pii kura wa mambi eye moa mu ye bonni ye mama unu obi nya asema ne papa wa ye okwa ka enye se wa ye bonni ma na wona ntem atiti ne papa bi wa ye no ka na ni pehu se wo je just person mu ye nya bonni aye okay medase papa NS eba industry and the NS ointment abedwa so NS ointment de yi woni padua be ye fe no aye oba so no NS ointment we wutiri ho untimi se enyi ema enyi no aye basa bi aye bibi e wo ho bi mesro be ma aye kama wutiri nyin be ba begu wa we eti esiesie moto mu kankan e na asen kankan e na asen e bi bon o e bi wa tu no ran ka banantam NS ointment NS ointment and stretch marks ebeko wa pampamu apa unwi befu se brom unumu a entete unamonka ni nyina ebefiri ho NS ointment awake natural capsules enyane de awuo papa enyane se bema wu a enyane no oba tinke wu a enyane no enyane niema awuo woni padwani awake na manage na so se kutu na adwuma engagement ya se be yankofo awade emu then sorry awade no ejijano na just ni na ejina ho good Moya. Enti Mamosaka NS ointment. Now we are awake natural capsules. Omansaka be. Now Enkelkash drug link kinso cable. Repair ventures tinatadable. Baseline pharmacy nisi pharmacy rejoice. Kofodria gaps and delight drug right be no. Enkoko Ousko be hillside and a BB pharmacy. Kasua tribe of Judah Kumasi Daniela Mr. Colonel. Have May and a Kriske. For year Ernest was 0245 079915 0245 079915 and now 0276 537701 0276 537701. Then again, Marco Songo. Kakra me and me chensem miensa fi so mo ye miensa enti man chem sa ye be ye na enti one bia ma fa ne tofa me chem kakra mami say I this year kodaba de this year kodaba ya ye no de because some ne dos ya ye ne sa be ye bia mami wama ne kunu aba fom se wo kwa aware na wo de bako na wa ma wo ba no ehun se wo kunu da top na wono akora ne hyemu nyina mo ase ya ye be ma na besi ye nie enti so far as say wono etwi ne ba no aben ne ho no eja ne kunu no sa na akora ne ni bedie enti se wo ma wo kunu eda soro ma wo a oba no enim hawa obesi ne papa akasa sidi obesi aye no because papa yi o pa akora ne yie unsam kora so wo pe o mu yie a o mu nim se wo hawa o mu wo jeje no anka wo de anka de wo pese anka akora ne sie ma wo no akora bi enim se o pese wo drum pempenso bi a onya ne freedom enti wo ye bibi anka ma ne nye nanka wo wie akire no wabeka ho asem enti se dru se wo tia no eya asem enti that moment na akora na soro no eye se wo ma me no wo ne wo kunu mu ka ma adwiri bom ade a wo be ye no wo ko ya wo ka ya mame se na papa yo hey wo di se wo ye wo sa okay wo mani wo se wo di se wo ye wo sa de wo ko no wo papa mpe wo yie o mpese wo be sei enti na wo ye wo sa na akanu ano no ka mu problem nkanu ano no o jimi pe wo se firi ye fie akọ se wa soro akọ ne ko bo bra wo ni wo kuna ya adwene na mo ka enti wo ko ha de wo kulu ka ye enu ana wo maami wo ka enti yesa e ma akora ne bafom kura ma papa yi na so far as wo maami no wa twe akora na ben wo yam no na wo nse wo kai se wo na wo wo no enti no e be ma wo no hu nse ene wo nya me papa enti wo adru se wo tia me kura na eyeye because wo hunu panyini na wo twam na wo anchia no a enye buo eno wo ba asotwe wo ho esese ye de ma wo enye wo nko na otwe waso na mu ye mienu otwe waso na momu ma me be ba ke wo na ma we nyina ba ye ma me no emfo nso bebre firi no anka wo nyan nnioma bebre nto ho na de to so no edidija animu na nenam ya papa enna me ka kire no edidija animu na nenam ase wani saade mu wo na wo hunu so no e ma udi yawo ema wo wakoma nto ye wodie wo mbi okay esese nka wonya biye ye se ya na ema prade nya ma prade o emma bi so prade papa
anka konya wode maami fa so yi e pa japade no ka ya plot no 250 million 250 million half plot no a ye bi enu sika media wo ni mienu nyina so ba ko full plot oba na twa akase oba na twa aka enda de muti so yi kra no oba na de sika asase o na di kan ko to wase na wode kakra so enti mumu no waka mu ujia na ko wa tibia ma no oba ya medida ya ma han gina wo so fa ye de wo ye wo ni padua ho na nka ma na ko ma ye de ato ne yem ni nyina no ma na nsungu ne yem nti oba ya ne dan ana ma ko papafuo bi so wo ho a wode akura na ko ware wo mo no enti ya ne boro so entia no eboroso se boroso so saa no a wo makora no behun se wo no no enti mesira mo hu kwan a mo befa so a mo ne mo ma no betena wo mo nyina aye mo ma mo ntena se yie na asomdue mra fie ho na mati wo maka wo no emfiri ho meda se na na kria koko ene yete ne nka no Dr. Mafo Fertility and Birth Center na me ka cho se enche ye de little kwaku ko na ye papa otimi aboa ya hwe no ama no anante ya ne na gina mo ayie se mahunu se akoda bia no onante ye de ne ko ho akora no wanante enti se bia wawo oba no wanya emfiemienu emfiemiensa akora no onante ye wontimi nya no ho enkwadwuma wontimi fa ne nya obi a bomodi ane fa ne ko Dr. Mafo Fertility Herbal Center okwa obema oba no anante obey onwanwa awo so ena mo pa moko Dr. Mafo Fertility Herbal Center awo fie ne ho enu nti ye behwe de ayosi akwan wo bema no oba no mu na ye ye firi ho Dr. Mafo yi firi ho a mo beko fie obenyinsan na wonso wo bewo enu nti oba nante afa ne ko na Dr. Mafo mane nante awo so na mo pa monko oyire obenyinsan wo watonso esreso atie bisa abase yeben Presbyterian School no Fred Dr. Mafo sesia e was 0244 411 099 0244 411 099 and 0277 741618 0277 741618 na obejo so Osborne Limited make am full one the amount say enei bomodian na eko na ye wo block factory wo ho a wo si dina wo per blocks inches bia ye be mo bi stone quarry duct cement de enwo aden pa wo dino enfrofro wo benya ewo Osborne Block Factory and Building Materials ye wo ka se ye ne master na edition mo auto blocks no na wo kumase ne importer mu ha ye dugu kan mu ekogya wo free se wo pe second hand car papa enwo adinja na so na watwa 7 no abo aban pp me se wada wo benya no wo Osborne Garage and Motors ye wo dakodwom ye ne Despite House and a hwani mo wo pe electrical appliances ya enko sense emfagya emeto wo fie na ye papa eye Osborne ye electronic shopper e wadrum ensuase no wo pe blocks akosidan wo pe second hand car wo pe electrical appliances amesro frɛ Osborne number 0240 403247 0240 403247 0244 377612 Evangelist Mami, I'm chatting for ne ahwefo. Okay. Ayi, ansem ye si awia ide. Koso afiefie nyina mu. Koso aware mu. Koso pa. Nimfa mfiri ba bia na akua pointi baako. Mami, wama papa na nima ye sebi ase do mate woni mane nim. Kanko no ne mane mi ensa no a. Odum be ware papa no. Ese nkola no mu papa ni bie na minim se aware ni se guo se ejina wo omukogu no omukogu no na wo ma che omu fie nu ho because anya sa ma me na de awama nkola no de adua nkola ni mu no wo ma ni nso papa ni nta okay wa man nkola na hunu se ejapade no ko e wo ho no ono ni hye wo ne dia eye ne dia na ekoso afie bebre mu aware bebre agigya sesia even papa ne maame na aboma wo ma no maame na ma enkola na huru se o papa ni bi enti abasa no a papa ne ma instructions ofie okora na enya adwuma Jesus de maame ne beka aha enti abasa sa fie sa emu nyoda na ka kola ti bi bie na no preko peka se nkwase abro na wo pome mbisasa unim sa wo so papa kwase akodai nyame fasa mana
emwa no baby ade ma me di na duru ye ka kire no chese entiri se minim se obeware dia papa wa show free fie wotwe sabe mi ni 1000 krada me ndo nhwe me da wotwa wa hwe me krasa me so mama na duane adi 10 series etimi ya rewre nkwai yo ona ebe 10 series eso so na ni nyina maame no a na ayo maame no a na amasa ni ma we nyina aba because papa no huru say wa hwe ni wuyi a maame be ma ni sesifo obema ni sesifo nti abesre awarefo emma ne mema ya ye ne enkwala no omu ma ne emienu ye wo saa ye boy bara ne emienu ne ye wo me ka say me papa nyini ka say me ye video bi achepa wedding time na dad nti na mama ya mabi ya na wo yare wo wedding no say obana be bisa sa den na mama na mabi na we here na wedding na so ro enti se nkwala no kura mu nyina na mabọ ma wo mu kura na mo man nkwala no hunu se wo mu maaye no na mo ho na ankoye sa na mu sha ase we ya media me jaya ma me mfa wo kura papa no kura ya no pay say wo na wo de koma han no wa sa ja life man na you community na baby na so fa wo adwene because anya sa no wan fa wo adwene pe dachi wo wa anyi so su goda enkola nyinyiri pe wo be su goda by force ye huri ni atu fie ni ye ma me dia ye ma o meje wo so koya bi ma o ma ye be sere no akola no wo mu ade papa okay afede wasi su 22 years na utimi kan kwase asem wo kire wo papa bumi kwase abro na kola so ko school aba betu so papa te wo e die ne ba wu mu die na o ma me die dua wu mu a wan chia papa na wutwa okay eti ye be sere no osua o mre no wase onyini ba o mre no wase pa wu nyini ba na baba beto wu nyini ba na baba beto so emre bi madafu mi kasa asem wo bi kire no saa wo ye ya msi hwe wo ne o ma me ba panyini hwe de o ma me aware ye hwe de wo na aware ye hwe wo beto wu na aduru so bompa ye na sadi we bi ameto watena wo ama beto me kwara am say no bompa ye ma wo so ba panyini na wa hwe ye the same thing e ba beto no okay so enti hwe ye akwara wa sha ase mpanyifo kwase ase enti hwe ye pa ene na ho ofe na anu fu gira so e mema ni be mia ne se de mia we goto aben no people na some say fam afi ukoko udi ayo sam okay papa no so mesre ni pi so se wo bu kwa kogu no a onya abutere so hwe na enye ye nso anye ne egu no wono ana so kwa kogu no na wo mu nche wo mo japade onko pen ba bi ntero nya kwanto no blog na dan so ana ogina to blog no odi adwinjiri we kan wa aya da ko ogina wa no we fra betofo na nyame sha papa sankofa natural food spices na make am for dia ma wo eye ginger suri sat from usanketenkete prakase garlic ne ho ne ma ne de aye enchire nim frafra wa bia eni sankofa natural food spices mo enu ntimi sre wada mo amoye choba restaurant from no aduane adi wo fie wonya sankofa natural food spices sebe ya pomde betre busuan mu da supermarket eni dwa bia mo enye na for 0555 603143 0555 603143 number 1 sa enkabe national so pass enei pade se wo pe eyi e dia fa wo pa no mu a eye top choco chocolate spread no top choco chocolate spread fa wo pa no mo na pa no ebeye de na fa top choco 3 in 1 chocolate drink no koko milk ni sugar ebi wo mu dada eno nti wo di top choco e fa pa no mo no na wo ba beye wo drink no tea no na wo dia bosso na je say breakfast no ewie peyo na wo na wo kono wo aye chocolate nti wo kono bo se wo kwa adwuma wani musre sa da no kwa ne adwuma wo bebo enti ma won sanka bi friend 0243 033 033 enkwe na yire ma na me ne is the care kasem visit na mesre me se brofo me ense bia besi mitim na mi hu twi no je me se me kana wa che mama me ma be ma no detector 1 okay will be nkabi oye greedy person kumanya 3 oye cheat oye sisifo sisifo yes afeda na mtwana ma we
bema oba abua usenka o se so boafo ni o me de me hu ne se ohun se oba ne nsem ye enti na okope no okay o ware no enti se oba abua wa mo anya ajapade se de na nka wo se wo ye wait me de dan ma han se me de ma han na me de asiesie dan na hwan na se o de dan sika ma han o de dan ma han nya sika de siesie dan onya bindi e de asem na wo ka no enti oba na wo te no wo de me oba no ye ungrateful ho kakra ba bia na ye asem ya onti no kasa but uni ho kwan se sa dan na de ma han no nkwa na adi se ska na wi a wasa akoton ajapade kakra na mo wo no se me ka se bosianti ada na oye ni pabone force okay what entron kwan me de entron kwan na no twitwa no kra no kra entron kwan na be ma ni twitwa enti wanya age atum se wasisi oba ne de onko no nko che dan no ma me de anka menya no kra no na anka dan no se do no efie do de ma han di hu ska no oba no nso ndi biansa na e be che dan ne kra nka che vi se wasisi ba no na me akra no me problem e wo ho ane se in fact so papa o step dad mpo no se on pe wa asem mpa nya de oba ya ma na pe wa asem ni wo ho ye nyina ye te ho no ye ni step dad ye but ye parent ye hu se do mo si treat ye na so ni nya ye ntimi ngina ye papa ni mu ndi na tem sa enye etimi de meka ne se maame no dua na wadua ma ne ba ne sise obetwa so aba enti wo kwe onko ne ba ne nkotena se nka se ye pa na papa no so no onko ye no homework ye na da no wonche na emo mansa ne ye beche no so oba no so ndidi hu bi ansa na ye beche dan na ya che me da se na na we dey sorry on pacho birthday ba ku pebi okay I mean ya maame ya ohine ba radio okay insha ne pa maame ya kisiwa Amen. Na onya ne kese me penasim bebre nyamisha no amen your grace gift about clinic and laboratory services one ma catch us a grace gift there yadoma chede ayaresa no yadoma chede prostate cancer na prostate enlargement mema wa ye mre awo na mope oba wakoso kumanum ne manye anampo fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B and C typhoid fever malaria ulcer yade ben en hawo ko grace gift about clinic and laboratory services near to Tuasia and Fama Kumasi Ohim School Junction, Ohima from Barakasi Road, and 1 year restaurant and a snack bar or ye be a diama general public no will be able to me abediti and cry ye were new Achimota Petroleum Bungalow yene Family International School and addition when and cry no ye were nice facilities na admission accommodation a be a free grace gift Cecia was 0543 320030 0543 320030 and 0244 126123 na ofra yabejo so na jese yakoya nim nembom shane so ema me say Alaska Star Enterprise original wallpaper ahimfie ene ho enti wallpaper original enso tapetam pension tapetam abribia de tia na tia ya enfedia Alaska ye wo Mrs. Anoche Plaza ye ben Prudential Plaza e wadum Kumase for 055 4114878 055 4114878 Alaska ebejo so kafefe was talala kafefe talala edra enkodade din so wo mo de ba ku peja we ni yeso kafefe ni ehuri no talala sese edro no odini din na nam agentra ha se yadwuma ebonti enu tiri se wada bema wa ye mrempem low sperm count odwo so wa yase wo bema no akaketekete se nkuruma me se wada oba wakoso kumanum honye enka wo ho woni feelings unfichi kromo eniema nye edro ni nie kafefe capsules kafefe daniel bakono nak apidance madam obo se owusko bi nkoko fre Harriet e was 0207 183819 0207 183819 na wonim top about clinic dia ya top clinic sing na ye ya top ye wa won't yes ye ne bra nyame ya doma 1st July ye mega free hair screening ye de enfidie hwehwe ni paduanum ne yehunu yade ewom na yama wadura yade no ebekwadura eye kama na ne boofo free hair screening 1st July Brasau Junction Friends Gardens wa Tobeba Clinic ye ben Ghana Waterworks enka ye hacho Agboba Road bomodia na bra diabetes typhoid ulcer hypertension ana asthma u chesemo pawo ana bema
obema yomu nye me so eye top herbal clinic top herbal clinic bra 1st July free screening no enyu hu free friend 0244 373895 0244 373895 na channel so say otwe herbal powder masanya dia to wadro ochia eye otwe herbal powder emma ne memedro no twa no no esunya de hwegum na nom na stroke beko ulcer beko koko pressure oba odepua wo fichi kromu nye bema wo sisi wo bema mu ayemre wo pebu kase pa 47 inches wo benum otwe herbal powder Divine Hope Herbal Center ye wo makro ebusekuru waja hye yen ene ye de otwe herbal powder manse agi atomu na ma ne mema atu afom ho no wo moto friend 0551 228281 0551 228281 na Emma wonsa enka watwe herbal powder no be na wa ubedi ho adanse pa ene na Daiwood na wonsanka Daiwood 360 ne bi Daiwood 360 na obanum 180 na bema so anum 180 obanum 180 bema anum 180 na chese aye 360 sisi yade ne yahututuo Daiwood ointment wodi twitwu aposo wodi bedobura sawa na asade atwia na akoye wusisi ne mu adwuma yie pa Herbal Pharmacy Shop enye na Fred Dr. Daiwood was 0244 88 6437 0244 88 6437 and now 0201 681717 0201 681717 Ayona Pharmacy and also Yasnia Yabeko Akofa phone insurgement no what the piling capsules and then the ointment about Quadro piling capsules and then the ointment Mawonsa Enkabisesia Fred Ayona was 059 721 6047 059 721 6047 and now 059 721 6037 a piling capsules and a piling ointment. As therefore, me try me ho abani akwa homa so. Abrantie we na mesia no nsuo no so mimsi ye se moto kra se obi na twa sika se mienu nyina na etua ye ne ke sika bom ne mienu nyina na etua se sika no nti ye tu awie na odi se sika ba na mka chen se sika na odi aba no me nkoya dwuma emfa sika no emre o se polytank nini nti obi behind dan na ye ti se sika no ye de etua se polytank ne ka e se dan ye 7 nti 7 no ye de be ma han e se wo ama wo baba ako edem me so me da ba ako wo so da ba ako ne baba ako se mo ya wafo nti ye mo ba awria akwara ne onzo wantiminka sakura ne oye nyema bi emfiti ase woko twempena woko school no woko JSS no no wo mpena ofa me baketo ano me ne baketo ano gifti no ode ne kwaputu oja no akoto koku amakura no na me namfofo wo putu oja frem se ade na me de akwara keto na ba bia ba me se nyamia no ma frɛ ne ma me sakos gifti we oso ode mo mi kwaputu oja ana me se ade no kwaputu oja tambe no kɔ oso ade fa ho obeba gifti ba me be fie na mbusa se gifti mokɔ ose wonka na msi yo ehomle akra no ekotwe mprama me bo no ne maame wo ho me yire ne maame wo ho ma ba ni bi kure kan no me bo akola yi pa me pa cha ebe pa cha obi kan no me bo akola yi ama akola yi gina ho ne maame anim ne nananim e ka chem se abo akwa sampani be ma enya me papa no nti na abo me sa St Margaret University ho maame ni gina ho ofra me ka chem kwadwo akra no mamu ni bio won se me busa asa akra no e yo ba o se ane won se ne me gina ha wa yuto ti anyo oba mamu ni bio na msi yo ma mpacho ma o se wo sabe o se wo kwa sampani be ma sabe na akra no won fie sen no for just 3 just 3 mpacha wo just 3 na won fie sen na mo 16 years bra wani kakra na kasa gu na won fie sen 16 years okay yanko ana me bo no nti St Margaret ne kan se mami mu ni bio no kuro ni ma mu ni bio na mko ka kire me fada na mse da sei na ekọ no se yan mamu akola ni bio na ne ekosu nyina wahu mamu akola ni bio ana me twa so nti polytank ne ensuo no na mse ne dan no ye de mahan a na wate se ewusika na wate se ewusika na afrim ana ote ase ansa kra na odi ska na mame akototo ne ma no ana ye wie bibia e se ye wie bibia obi o se oba na tena baakum me so mete baakum mo so te baakum ana aka bi baako so edanim ho no na no matotais na mentunwie nti obi baje a se metotais ne ye bibia toilet ba fushi na mekototo bibia e de ye ma no ana bla bi hu no se wope na mse wontu 35 million 2 years
ana osi da bi ni sika enso ni sika ye 30 ana am say de on femla na me hwe ne be so ama no na me nyema na osi yo ana odi 15 million e bi ja o say fama me okay ana me ba me fra dwuma ba ye ana ade one face kana ama me no me hu say bla ne so eti edanum na am say na bla wo dis kana behind o say me de ama ye na am say aku ye nwie sese toilet and bath no ye nyeye nipa nso abetue sika ni bia ma o de obeka se ye ma no 1500 no ma wo yira course but one farm me okay ana mbusa me ka chance ako sese onipa na abedi sika na ama no se ya anya obeje nti fesika ne bla na me nkototo ne ma na me ye ma no o ka che me se on fesika ne ma me no fa na me se o fa sen o fa dia fa na bla na nso ene o metu no so obetinam no one toilet no yesi I want the pressure be so ne ye kan ya me the force kan ya ana koma me 8.5 okay ana no 5.5 ana mi jaye enti wo ma na bra no e de 15 ne ba ye na me kogina so kototo toilet ne no hune me nyina na me ye ni nyina de ma bra no ana esi wotem okay ana esi ye bia ye free enti esi aka 2 rooms e da ho 2 rooms na me se ne on fe ma han no on fe tin ni polytank ni subi on fe 2 rooms ni ma han e ma han no on fe tin ni polytank ni subi o se da oji fie ni nyina afa na me se ne on fa miensa na me so me fa miensa no obi be han a ye ni betwetwa ne kakra ko system a ni 50 million se 60 million no e be so no obi afa ne de enti se anti wa ka kire wo so no ko ojidan ni nyina na me se on fa miensa enti ayi 7 bedrooms no one of 3 na me so me fa 3 e ma me ma no me de enye me ma no o ba bi no ne ma no e dia onu akasa ne ma no e dia na mum ese me so me di ho kakra enti me bo to mo me enti ase e dan ne 7 rooms me fa chan enti wono fa miensa na wo won fa miensa me fa chan 6 me fa but miensa no kra no ye me pa chobo modi ane bra wapa me mo ha me je so ma me yo area yi fa me tu abra yo ene me di wo epetu ebusha fo me de mo tu fa de na ye kota mfo akache na yakogye dupa esanse edro ni edro ye kan edro na ya han eno ane de agu botru mu anase ntuwa mu ne asone so ene de amawo se bomodi ne pebi nenom esanse mpanimfo se wo ma referee ukrom hina ben a obayira wa adwabo ase ene yesi atete ya to tete atempon atoagu enti ene ye no mabrofudro ya to bibidro atoagu ene ye ne enti ene ye hwe so ba kwa awoso a awobeka no na awotwe na nsa ne nan no ntime nwe ene sa na etie ye mamo front to fewa na yesi yare asabe ye ntime modimpo na akeka ye ma enti dane data amfo no ye tufu setete atempon ye de ya san ye chi akwa akofa e de ba adwama so ne yebeka se fertilizer ne nru ahodo amene yentimi enti nru won fichire emfanka abofra na panyini ene ubisa abofra bi se ede ne efre nunum na echampon kra na odafom na wo sere esanse wa meto ene yetutu enwire nyina efri fichire enti ene die nima ne se yeji abrofudro enti na time heba for de yabomoden na yabo awura kra yebentuemu akofa tete atempon asanya ba ya yede agutua mu ayeye nunum ene champon ni kokrodo so ya ene yakobo moden edi aba enti ensan ko ni akofa tete atempon no esanse ne etudie malaria ayi ne tipa obisima no mabrofudura menuma enkoda me kan fota mo dia ma obomoden ne konum bi esanse wonum bi a eno na ebeboa wo ankane no yenhwe ye maame anaye papa ofrefomu ba oba odun kwanchan baby no awura ho na wajam ewura bi na wode ahye ne kotoku mu anase ne boha mu na wode abafie wo ba no asan apebi aka ho omedu fie no na watete hahama ba enan na akope nkwanhini bi owo mfikyire ho na wapenu nsini bi na de aka ho na otwetwe nua bi aguso maami wie aduane no apɛ na ode agu kukuo mu na ode asigya so enti ade achi anopa papa sɔre ya na wafa saa tam yɛse kɔɔpo anase bonsua na ode akobom na wasabi na wanom na wafrɛ ne nananom ne ne manyina na amombia nom papa wie ya na wasene sekan obetimi anante nkwansini nso akɔ afom akɔyɛ adwuma enso wonte brɛ saa tam no anase saa brɛ no yɛmpanimfo etimi nya mfie wɔ ha enso no timi kɔ afom kɔyɛ adwuma enne obi di mfie aduonu 20 a no wase wabɔ abere wa wontimi enante enne obi gyina mokom no afoka akosi anwraga junction anase afonkwanta woka wase misisi bɛyɛ me yo me nan ɛbɛyɛ me ya enti me kan fo tete atempon dia ma o sɛ yensan enkofa
sign kofa eno na ebeboa yen etu nya time heba na wo nnuma no hu se eyetiti dido na ene ye de agutua mu ni aso ne sokroje di ama wo de opedi edentini mekan no wanim basa wanyanya wanim se ene enwuno mesro ya bomodin ahata nubrani nkohini no enti wo nnuma te se nsuo na nsu ne dwumadi ahodo ne de na hoden no eda so agina mu pa mekan fo time di ama wo eye time time tane da me catch say o Pedro Padia na eye time emobia enada esansa abo bi so bedo srade acha abo apreko dia na etoji wono a abo bi se ne nam edoso esene abo awoso nam dia na eyasem sebe ti me catch say edro bi ani ho ya hye bread atoso gi se time nko a yeso de wo no ma no hwe watch no se boda ho se wo phone so se esiwanim wo de 15 minutes awa ede wo awo se wopa entuma no etuguo wo na ma ye we ya ebi enra nsubrani ye kobo samre waposo nyina ye we ya wo ho epo ebesi ne samre sa wo senka wasori kra san ba adwuma so a wo bepon akofie no wo de yare ate egu so sanse no nsuo ne bo de a eye time time enche na no miensa bo de ma memfa homatrofo no emma ebia na wo bobo ho akofie wo pe bia to na nso to ye no ebia na wo pentem ti nipa no anchechiro mu so besi anom na bomodin ne fa homatrofo no na ne mpanimfo enkasa 0244 417 669 0244 417 669 eye time time no bomodin apebi ato ebia na samre busa se na wo kan kra hina menya bi ato miso wo kajetia ne mpotem ho dia bomodin ne bowura MTN suru ho no tra wo kakra bi bonse fie etoso mienu wonsa benkum so ho a yefro Abidjan house wudru ho na busa obi a ebekire obenya bi ato ke yanjinfo ya hwe yakesien ewo ho we hunu na sa ho so dia na akosoro ho a dani wo ho apidank wo ho misty so ewo ho na bia na wo ball ho ne mpotem so dia eni na watu edi Freddy Mens ewo kewo Brazil kwa wo kewo ena BT Royal so ewo crow from taxi station ho baby a taxi ni gina na efa call race course no enim ho abomode ne bowura edan ni mu obenya dosopuo no etu meka same boba ade bechia sa kajetia phones mo amoben coaster no monko coaster pharmacy ho bebre ye dia kogu ho monko na monko pebi ebia na baby a wo mentimi amodin a mesra obomodin bowura drugstore ni mu seso emane hunhunran anase mane mo hu eso so a emane emu abem ne nyina ne se adupa no na wokoto wo se wo time time eno na ebeboa wo samre nsu yi ni ti edro ba ko pe wo pese wotimi didi wotimi nom ne dro na jo watimi ada na wakon yade awoso yade awo ene asasabro ahotutu nyina gudi a eye time time samre yedu sa ebre se ya obisimentimi ne di ya na wo ba aduane me sesim kra na adwo ekom na eni wo na se kom de wa na wo aduane kwa wonim di adwo na de anyinya misra wa ye time na me kan fa ma wo bomoden ne kope bi nenom wonya bi na no ma ebeboa wo ama aduane na anyinya kra wo de wonte enye de kra wonte sanse kom ede wo yesi de kom agia ene me ti bomoden ne kwaji time time wonya bi na no ma ebeboa wo ama watime didi ye watime ada na ho se na be ye du sabre ya afiafie eni malaria tidio kwa ya sabia na doctor for breno ni nyina etubetwa edu sabre se ya ukwa ya sabia eni pedu net ho a emu nkron na anya etidie esanse samre ewiemo yenwunu tuto ho na wada abontonton ba ko oberi nipa nan ya egudam ho nyina dane da mekasenke ye kamoja fra pank ya abontonton na de baaye nanso no abontonton yesi ne kota enye yenti no wakakwa ekuno de akwaka adwa na akwaka abena nipa ba ko aboa ba ko no waka nipa enan na wode yade e de amamo to bonse we so osmiti we sime hwene we se awademe we sime numato na afefidua no nyina adane yare eye time na mekamfo de amawo onya bi na no ma ebeboa na timedi wakagina mu ye bre no ya ye bre memfa homatrofon emawo bibi kire wadwuna wo ne mpanimfo enche epia na wakoto aduro ne bi obi antwero ho emre bi
to aduro wo so aduro de ko safi edi na wo twimi no asan so ade aba se wo to ye ne bakro no antwere ho ade ama no ebia na sabe kura wetimu akrachefo anenrabafo bi ani ho a wo de mesra won ha wo ho ensoa emma jahmatofo yi fra Dr. Panyino na onchiro so be si anom no 0244 417 669 0244 417 669 eye time time bomadi ko pe bi nanum na yo ba pem for dia mesro no atwe ho afri ho ena mofro mo nya mfie dumienu no so enka ho enu akiri de yenkokrafo no du samre na merewafo no ye momodin ni mpe bi ma wo mo se na be maposo eni dede yo no nyina etu betwa e wo fie ho eye time time ye bre no ye bre nyame ya aduma dasene ye besan abetua so ma ko ene mi di ma woda okay daga se me de nyame ase se ne nyame ama me hu afi aka me fie ho nyame nko so nshira amen oma wo nkwa hoden wo na de odon sabe so bia enye nshira amen ye from ma emeyen nshira amen amen ya dasane ya besa ya shia fe ya be kwa ma ne so 0322498035 0322498036 oh wodi ni baby afefre Maa Akos hello yemi mame Mitie wo ipa chao ayo ha do ba ko de boku am kase free atensu market empa baba Maa Akos kakra mo kan se utie yemi abana akano mu ade akani mu ade ba ko kura bi ko witimi ni ayo ko papa nka shota kwano mu ade lubina aye ni ma mi suba ni bina abana fa afra ene ne papa nka sasa ne menye ne papa nti ene wona ne ka sasa ombe no wase kira je ne japade na o privi de ko bia ombe no wase abe poa na nkasa amana ko ni makrao me da say we didn't baby afefre hello Mr. Chawene Brefo okay Mr. Brefo yankwe Mr. Chawene Brefo ni kan se oba no mra no wase kan se se na be ma no ahoode ni ni bia ni nyansa efie na panso ko ni sanka da se ko ware be ma se bia ka on se be na ahoode abua amodi ka ni ko mra no wase ni se be ma na fundie wasi so mra no wase na ware mo nka bom o mo twa ho me da se papa we didn't baby afefre meni aba ko si aba ba bi meni aba ma papa bi yeah of kwata ntimi nyina so we didn't baby afefre we friend Poku nka free bi okay me pacho me tie Mr. Poku oni na every the payment me can say ye ne enu na saba then 2 hours for no to say ye ti wa our end ye na me so my ba Akoma asama okay na our frame work that was policeman say we say be o aye tradition ye culture no oba no ne ba no di go no so be ban sama okay na ye si ye di just say the opana o baba ko kai oh sorry to you cry my infos you know me say asase amudi kan to so oba no di ba o di 4 million so ma mo ko bo bi ni wa ko 200 million o say ma fa ni na me di half pot na ha yo ton di ya me di o di ama no ni kase e ene sa me tie dia de o mo ko tenu so o mo ntemi 3:1 oba no fa 2 million fa wa go wa dia dan se di ya me dia o no oba no me kan sika bo mu ye esi be na afi no oba no sa se whereby who se be man is